enough to some no ana meka se ebinom bia na binima anya dwene de na anya no na meka enough to some no wose emma mpehia emma Sompa FM na asemi nanka mepese ye naano nka se obia mpehia obia empehia efisa be ma hia no se odwari ja hia ne be ye kura ankono kura so be dwane ja hia no fisa ohia no obia empe na atoda bia na asemu esiase e baba mu pa no a na atoda bia so ba se wo mpehia na wodi bem oba dwane ja be ma wo hia ntia kwambi mu no na wodi bem fisa be ma bi wo ha wo hia no esase oba dwane ja no esase oba dwane ja no pa asichene se oba ma hia wo no akwa ese ofaso de se opere na wotete wo ho Sompa FM ohia no ompe se wabehwe wo a pere je wo kra nkwa ko se ubefiri hia no mu na mom se oba ma hia wo no ya wo fese ahia wo na wuti hia no mu a na hia no wudi ho chiame yes oba no bekwaja wo because oye be ma oba no otena ho a dan kwa ma bia no ono an kasa kura so obekuta hurihuri Sompa 93.1 oba bia huru sa ni kunu ahia no na oba no mpenesa enti oba ya nkasa wawurawura mu akopa dwuma mani kunu no Sompa FM betra radio su mahunu bebiri oba bi ono ankasa wurawura mu a akokompe bi ho akosre manager se mi kunu tifie me sew ne ma den enti nka aja kabua me na me kunu nya adwumanye me ba radio so anya hwe kura e ma be semiensa se nan e na aba me ho sa kwa no so se mi kunu tifie wonya adwuma bi anya nti Mmrantehene me so mani di wachi kakra se ja se bi anya do a wonya kakra ja wo suma no na kaisi kakra baso a obami ato asichire bi agukokum enti oba no emma binum bombode ne sa enti wo ye ba ma hian ene oba ne hunu se ohia dobro sa no ebe ha nkwada ma wo okra enti ono awurawura mu akopa adwuma ma adwuma no kofa sika wom ene yi wadie Sompa 93.1 achire osan wura mu a adwuma bukonya so wakokum ntokwa amia yiwadi oba wa bese dem ufi dem pa na do ho abokrusu bi na mo we nsan nsempi na wo ka wan kasa be ma no ohia na wo mu no bibia mpusu se sorik waka na pereje wo kra nkwa nti woti hiene mu a na abusafo asemu a awre ho na hi pa so bi ni se be ma bi wo ha ehia no anu wo sa dwumam adwuma we die fatame na me na me kodi ubi boy ana bibia tesa na wo sa dwumam ahia na wo tifie no a ompese wo sore kwaya dwuma no o sansa nkwam enkwai nkwaya na yire be no wo to ho na yere wa court ya fan fasikana bra wunya kwadam so awusu ne mfa nchew wo a wo nsore nkonkwa ya dwuma
ye nkwa so a wo se nkwa no enye de no osankwam abusuafo saa bari men oba di dwane gya wo hia no mu a onya mfomso bia abusuafo asemo bama bia befa no kwa buroche ne nkrofo manage ya ni nua no ma wa buroche befa no kwa o se adwuma no ho edin Korea o se awo wa buroche do yati yani na wasa bagana ha no ho akobo cruise no mo nam ne e ko ne e ba roaming about dia ko ne abasa awusa fo mahunu ma bebiri a o senkete bobos wo gina ni kurachi ni hia brem na sade me kan ne be ma bi wo ha na so ba adwari gya wo pamwo efiri no so because oye be ma ye no bobra enye yie bema o force bema bi wo ho ehia no hu se o force pa se obegyina yi sa bema no se oba ne nete ne wo yin ntuma e wo na dakam akoton e de abakọ homa kra wo wani da so se hia bema no okum no ho ya dwumaden pa ani da so is ahead and da so wo anim enti de America na say so ba be sinkete ani kuna atene hiemu a na free bema no modem mo adwuma wo ye na egui company ni na egui ye nya se bia na bra boy nso ani bi na yi na die company na gu yes woni me ka kanti ofoso ya akopɛ ka se wo beka sade be na anya hwe kura no de ne ma be dia ko suku ne nsabaka ka ni wura waton oso ha uche waton ka no still sabema yi atwe sekai akodo afuo se midua koko aduane bode banche ne menkani abanti obai kwafum ho a obabi odne kente kosi awa paduane abefie ekatumde nko ade a enya den bema no yaje ne ka nanso osori ko station kwotena ho da sa obenya spare bi ho ampa no anya bi no anya kakra befie ya na se oba ne sa bema ne di hia ya na anida so ho na emom bema kwadwofo ne sase ne nantemo giba bia ya mosadwa ai no akoyirem kayirem empoa ni anoya obai ukoka ukwa atwa waburochire nyina ode be mema me bia kan wo maame no papa ya edo ma na ware Sompa 3.1 abusia me kama sabno mara kwesi se oba bi dwane gya be ma hia mu a na esesa okra oba ne sa oba no asa be ma no a owo sa atibiem no Jennifer nsem kra visa oye aimless oni botai bia oni gina ise bia awuranim ade o ha obeba abusafo massive ni medwum ni isi ha TMP ayame modofo pa Mmrantehene yabo Afrika cha obema okay abusafo mama yenko abadwafo ho Sompa na fe yemi ahoma no na afrefo emrem na ayadesua na yesua okay school fees ni nam ha obi ehunu ana na yemo ase no na abranti ebribiduru a yebekina tena fidie so ni interview no ni di school fees no 3.1 efiri hene
na ne je ho anase compulsory ne dia ya ne ko mu na ibi sukuru na minim sanayire ana ne no na yire frɛ no san kwara ne sukuru fees no afi no wosu kwada wa kɔtwe edini wiramfo we se dia to ho so ye hu kura ne ye mahye e wo fia sukuru fees ha me ma pamfre ni nyina de bi fire no sukuru fees ne asan na ma be ma e fa set asan ye power na egu ayi no so na asan enti kania na dum gas asan anwa asan emo na asan yade asan Bema wote o do pram. Okay. Mama yanko ya futu sem no so. Omo. Yeah. Ata chome da se ya ko weekend aba. Kama se ko yi usa ko yi ya kwaba. Ebi nyani ne bi nso nyane. Oh yeah. Obrati se wuhu so. Ebi ko ye bi ko ne basa. Weekend kase bebe na bi namwa na no den. Na no den. Ai, ana wo se shoot to na ewuro dem. Ai, ana den. Na kata cho asema na wo kanu. Asa no me anwafo. Ayo. So mutoto aso. We say na we to aso. Hey! Mutoto. Hey! Etara bia o mo say wo ma yesi ebe yade a yare bom. Ai. We ya no we ya je baton. Hey! Kata cho he. Na hu se be ma wa je hot. Hwe. Oh, ebi kura sabe no wanya kakra to o se ja. O t-shirt ade kwa so na aye dada no bi ko pai. Anajo na ba ho bri. Aska bi ade budget bia no ya ne da so. Ayo. Nti asan de ano den. Pa. Na mukura se asabe mo kai kwa bude o gas asan na nye problem. So utimi tamata etoto. Ayo. Na wa unika no bon se no afi na wo san adwena ho ka e be san ko fele ade na ba. Yo. Eno so adaja ba bo hezo. Hwe. Omraza mo ka de kura ye no asmara nko. Wodi ya ukwa pharmacy shop a se wa wo nante na kwa na okupi se drobo a ebo wo. Ayo. Na wo ye hu se wa ko pack kansi wura pharmacy shop a asma make na maka. O se no anu se Ghana ya regard obi o ka cha wa. Ha. Ya okutaka na obi ko twempra e ko mapa do okutaka ne be wini. Mako no onamfum efa. Ayo. Enda se na kwe. Oba no kura we ni ho no oba no yese maybe no suka we say no oba hwewa eno kura so dia check number ja. Obonja ya no agi number na frɛ. Ne mo oba na o yeden o wo de plug na be sia. Vato no. Ne bet ya yese agbese dem. Ano den. Nti ni nyina nyame asɛm. Nti ni pare bi se ne ka kura se ya obefo so a. Obefo so a na chese waye. O de akobody west ni aye ne kama. Ebi ye taxi kwa ho asai. Ni apinti ne kama. Na taxi na me ka. Ameme chese ebi ye taxi. Ya gun private na ya kama. Ayo. Sana me dem kan general. I can general. Dem mask sa. Se nipa. Se kata cho se private car ade ye taxi ne ye painting private car enya kwa wo. E na reason te painting sa. Me aso la maka ma se hu se oba ba se usua ka kan. E se garage na nam so ba. Sanete mo akata cha enche ya tiefo ene ya hwefo nyina wo mo papa ba ko de asma ye kana against ana se we obi ene obedi makasa against no na etwetwe bi wo on se we ye be ma wo sisina ko de mo a o dane ho abotokura osi en dane me ho onti wo ko de mo no sisi ye TV so yintimi mfa fom eti o se o dane ho no dane ho na de kofa eti se obi kura taxi no printi a adwumbo ni bi enim odawroma ada obi a printi taxi nana obi printi taxi but obi so printi taxi sa ane say nana se bi o ka koyi eno se abrabo no me se obi a printi taxi wo ha o so de be fole se obi wo taxi no dane private ya na je se chere se no against obi yesu man efia obi edim se papa bi aye fano sofu ala de ko de sofu a printi taxi ana o sa
na wo da beto omo hu na namine na nanam omo kero na so wo na ka che se mane nkwa me sa ka che no kacha men to aso okay tifo na be jaje ana etwam koke ado na ho ye pa sa ai one hwan mane asumasi ai mane modi ni ye one so kata che modi ni moto nam kwem ai ne toye amango kese ne cheye onto ba moto che ye to cheye alabu alata di me ka je za water bo whiskey yi ka je za na nse me mfre no me nya fault o me phone o say Mr. Safari, so do you repair your phone? Ameka je za na nse me ntim fro no me nya fault na me ma boy be repair fe ni we a wo de abre me no say Mr. Safari, so do you repair your phone? But why don't you buy a new one? Madam Wango there, about one of the Yagupon. Look at the Abrabo. We see that I was here pump curtains. Curtains or him Puman Quarano. Let me now get your committee to Tema. Man, sir. But you will be a barber pimper mamma. No, so okay, one cry already what Thomas machine as you on. It's more Nipa for the machine no matter. What butterfly machine brand new. Yeah, I'm from my pump curtains. Get up in Pemia, so take it along. Send me find your head. Oh, Wango. You will Nipa difference. We are here. Was in the Safari, so do you repair off? Also, we need to send me so. Okay, I'm not quite for 2 7. Yo, Katacho, na for 2 7 now, the Abano. I did be up. Mechan. To a Mechan. What's that your one? I, a friend say, Kedu. Say, Medica. When I do, so I wouldn't mention. And then we come away, Uba. Meba, I do work with you. Oh, Obama. Well, come on. Ujanaso. Oh, was him of it. Was him of it. Mebano, near market 2 Benanka, my Bemo Boom. Nano Tofia program was also so the PC. Let Tofia come in the medical work with them. Now, for so as what I would be. And no one I say, oh, see, I do work with your way. One of you PC, Matthias, your man call home. Was I for her? What say, clear do a year so also PC. Now, I'm on my Bemo Buya, now, many penny to see him also in your way. In your children, Sompa FM. Bit of Yakwa. Oh, Sompa. Oh, and once over Casabacuni. Oh, when the map penny in my Jamusa, what is your moja? Oh, not the Sofia name. Aha, you. When I did work for the back. Namusma Brebra, when I did work with your back. Oh, Tofu jam is Jim. No DNA. No DNA. In this Catajoso and the Andonica Pram or the Queen. Catajo. Yanisa because we are Cobasia now a month for a fee. Catacho has now somehow the Abanano. I said the okay will be into us, sir. A quabisho. Tell you good to say. Okay, sir, Asem will be better press will be sir. And take what yes and sir. We back as a what they all sabe, if they are with the oh, Tina Walker, sir. Now, a good say watch him, sir. Catachon say, Bema or back or Peduma Manicuna, no name the Nikon with me, sir. And I know what be no name the Nikun to me. Bema or Bant means Soren compared Juma Manicun just like that. Because Tamana Bema ne be on or chair dog. Ochemu mani na yire ni hu ti se na ni kunu enkoyi a ekwan bi so ono so sori waka ebo ni kunu no katotwa ye kan ye wo kromu a na DC bi onhwe ne ba yeah so be ka ya efie ni wa MPB na onhwe ne ba ya freno mo eti sa nipa wi se kodu mebi na se tumi na wo nsa no se be efiri to fom na se du mebi na se sebe okofom na oba no nyame ya dom let's open ya sa obey ususu se be on drown ekwan be so de ye kan nyina akosi se enye be ma obo no homoden asem na ye kan katacho be ma bi ho sa be ma bi ho kora na enkoyie no kakra wo benya no wo sa de tete na yire na se bo mu nya di so di awia no
eno wasam na ye kan yo na onti katacha maun ya na obu wa se ma sebe majimi emanyimi yo e ma hra de pa e ma hra de bia kaza se moyi so no oba te ne so oba no mani di ye ana oba no sebe sisisem bia nim ne se nkoye ma mese ne ma ne aboso mu kura na katacha obekwa akosa de diska na bro no na nye emema nyina ene ye ka we no se bia wote se ma obu mfu ye ye pese wunya adwen sesa be go du mebi ho makatacha ye ka be mebi wo a the way na bi ho no se the way no situti ne ma good no the way situti ne ba ne yire ekwa wo de ne yire faso bibi obehu bia no na no yente na baba obi be ka se ni kurukura se ko ba bi ye nua ba ya se menka ne ya ni kurukura wo se so mu ko ba bi ne namfo ko hia na so mu didi a obi ade ne de ebesi no obi edi oni de wan yo se da bi me de ko ma me ma tio enye se wo mu no mu di wo mu de se be wo mu nwino mo man wo but ekwa bi su no ahemfo chine ebi di da bi achi so mo me no obi ko hia adidie house of chiefs na wo twa kan na maame na se na wo to dia na se na wo to nam so se no so man to nam se wa to nam se no so sister one thing na make say me to na ma wotina me manya sika ko school o se o sika kura no to na mo ade tia ne manya sika school edu odin fufu no wie sa enu nchese de ye ke se be ko to fufu na nam gusunsu a untimi hwe wo ba oh da binya se asese wo cheke katacha obi betima kwa kwatira baabi anu bia mako 5 but ade achi a sa sika na wode kwanu bia 5 no wonim se bi na chire de bia katacha ka sa se wudi obi 200 million na kan hu se wa 300 million da ho sa ana wudi obi 50 million na kan hu se wa 100 million da ho se wo num bia 3 erenam na de show boto ade achi na ma enko suku a kan hu se eyenkwase bia na wo we sabe anu ti yakesa obi amo mu dua obi amo mi dua na so ma me kan me mo obi adi emom de ye pese ye kan nyina ne se be ma sabe na djuma se ya na yire sole ya o kopa djuma ma ni kunu no sabe nya se sole ya do kopa djuma ma ni kunu tama na bi wo ho no na omo ba no ne ho to no na ma ne ma e ho to no eti se ne de ye kan ye nka ma sa ma no emo ba ma wo de bi wo sabe mpedwas abonten wo ba no fa school bi no akọ check usika na de bi asie eno ne yeka be ma won care ne yire on care ne ma be ma na busua sabe on fi wo mu be ma bi betima akọ cha so ba agi aduane ene ne gas are ne bran na sabe ne ma aduane o mu di fie kwa ne nam kam eno wasa na yeka sa na no se akọbọ fam na se sabe ko nya stroke anase sabe mu ko yare anase sabe o to fam timu a na wo ba ne mekia eno nchese o ba ne dwane je wa ye boni o ye ka kire mu etu we de afutu sem we mo bia enkoye se mi pia bonde a obi kwabo me wa sama America no wo free se sofo bro be se wo de a mesra wo ena obra ye nkokot on sa hwe hina men wo free se so de kada so Maria Jessica no Jessica no o ma e se de kwa master wo bi tutam no kada so Jessica no ende za Nipa be prame ya machire ho kwa master no bi tutam girl open no da aya shi ya machire ho achire wo chire ho ende so za patu pro to na ye o se tegare me ye pra o ta ya na fan ho pas tegare ye pra na Monday Yabo Sompa okay some problem ete choyo da sina kedu ya na ya chi ada na wusu ate wo no pa kwa me ko anga ba kwa ni anga me ko si ba jai wo ba bi a wo kwa Mmrantehene wo ya na ai tete wati bi asai ta fe na ba pa foforo kan na me ko fra ka ete choyo be ma mre dani a na wa dani hu bi kane no no ana na titifo no ye nua ma nam tini bua yen ahokyire mu ani amane hunum oba betima ko afuo mu a de anodokono obobodokono de asigya so agina homachi anu de aboa bema na bema de adibe chinti efen wo George na o discardon ebi e de twempna eba sana e de yawo di kese pa eba oba ne tiri mu na katecho beba ahokyire eyeyie
ade efe na ho kire no me aka sam se da koma che da busa wo ana ade abetum no ade efe na cho de wo aho kire mu no minimo sa ade efe na ho kire de wo mu no minim tachima hema jamnawa on no be kire na how it feels like to be poor na wo hunu hiada who taught jamnawa how it feels like to be poor history book anti bi ni mu bi dade ampato ene mama Nipa foforo wadawo ko bisa no wa na ye ne ye hu bi dande katachi ya breye papa se nyanya me ne so ni pem kran ke bia kasamri ka efia kase ne kasa da demwi ke bia dem so na nyesika papa na emani bi wa kukudro se de wo ka no oba bi won ma se bi mpredasa the way obesi akasa akere no ene wodo ene anigi e ho fama de manenti no otimi ti se abonti so kopa adwuma ene wa wo modern be ma kentene ho good ya je wo kanti wo se dem ya nkwa so asenkwa we se nkwa wo to nkwa wo so sika ayi money nkwa on na bia do share se mo money no wo di fa ko bi ti ni adwene no ne sa de ye but me ko kai mo money nkwa ene dan nkwa mu on wo be nana bi wa okudro adejo abeso fufu enambe ni wo enso se de chen fie di o kokoro ne ina kokoro na munya enam keto so nkata chaunti amma ye nwa mema no mafa no wake up say sabi ye ne oba betia enya mema ni nyina ebinom ene ma ne tia fa no wake up say we kura di wo no ye ya wo de ko na busua minim bra bia ye de nti kokoben osi o hwe ne yire ma ne yire no ye fa obekọ akwakofa be ma afro etide bia ne yire ne tiri guso se bi mpredua se ho oba no nanim kama na ne tiri ho pa kata che oni kura nyame anim ni awra huye so no wogina yi a etinyame ya do no ogina yi obegya no ana oba so aguso wo fa ne ho adwene sesei me wo se wo ton pampers kakrakra obi na ahwe getri na wo hwe getri se nyame ya no nyanku papa esra kata che obedi wachi so onti ye ni obatia ye nhye na horowa na emom ye yi wodo adidi kire no ohia mu wa ho kire mu unya kasade na ho kire de kata che wo emu yeye kane no na wo hwe asofo nom laya asofo timi shata ai empobo baako na etuawe no odinam ene hwe empobo mo hye ene o mo yire nom sabi yase ai asafo maame eni kwaso koye ni ti no won fo ni ti wo sekatu ni duku chechecheche mo ntiro ene wo hye wiki papa wo hye ne nsa wo hye ne ni na Yesu Kristo ai dai ehuni ye because ahu kire ya ono ni life no what I say eti ahu kire a ye ni oba de tim ni de katache enya ma nyina na timi trasa ahu kire ni mo oba bi wona so man ho kire na oba bi wo ho a o man ho kire wo de ni atu bi so na be ma bi wo ho no mo a on kentene no da bi on fi ukra no an se wote ana me ko ba nya aduma he ana me ko ye ya ka wona se kira that professor pump instructions naka sound of instructions edu na do so a osasu so ekom so do obey poso no de sa de poso no ma so ko on to man bibie no me koso esu do na do osasu se ni so me da wase ti aho kire ya etu so ye be ma na on pebre na on paduma dia o yiri koja wa problem bia correct for 3 points e ho na pesa Holland kama oya de I wish for my research bi na mo mfa tudwa American men no ye black Americans slave trade in intino blacks ni bi fefa man ni binti American men no white no ho na tuntum black Americans almost dozen America bibia kesi bia Mike Tyson ni na they Cassius Clay they were all black Nipa mo agidi wo bibia mu no omo no ye black enti blacks no hu hia American for pa na my research ye hu say America black American obi anyusu no ho da omo popo ye ho ne black no a tu na ujinem te ya sta decide anyway we dey be twem kofodu abro no betom abrowatia kada cha be ma bramo we dey dawle mu pa kada cha mba cha me dase ma me nche tiefu nyina me gidi ye se nyankopon da romanti no na wotwe wie no wode yakwa akotwa no asomdwe ta cha be ma wo hia de ya na wo ka asem bi se ma mpehia
no kra okra oye woka no general say Nipa mpehia obi ampehia ma de mpehia ble wati amete ya se no mai ohia krampo de empale me nti se me na wote jakwabena ye boa ba bia ati bia we de me ba fia na sa wote ba some question bia se me na wote o mo homode ba ndo obo ne homode pa me na wote na o mo homode abre wati ana se ehia wa e bia wonsem kra ba bi ba ye no wa hya da mie wonsem sa ne se ehia wa na metwa me ho ba bia ne ntwa abrewati ade beba ne se bia na akwasi sompa na bia obama matena ma dodo na ya moment na ehia ba na o mote ho na ye ka so akira mamanse nyina te se ohia de enya adepa Bible no kura kan ye wo hwe mebusem ti du 9 ni chichemu eye aduo no na afen so eye Proverbs 19:4 Proverbs 19:7 omu nyina ka asem kro na de o kan nyina ne se ohia ni de ne yonko etano na sikani de ana se odefo de na nafofo edoso eye no kure enti se hia wa ne se oba wo ne tietimi dwane jawode a na wahu sampa ohia wo enya adepa obie ni ho pese wo taste ana so ho kan ehia ehwe na da bia ya na de wote from no wose me de ahwiase de mi nsuro na emom wo a wo se se wasori agina ho no wo na wasa bibia wo hwe ho ye na me kansi so se nyankopon aye wadom na se wo ne wo ba bi tini titru ma ya abrewati ade ma me ntumi nua mema ne me manom fo ne me nananom se wo ye ba ma wo no wo ba ate oba bi sa usika ebi kura no wache no osika na bia o se ni pe 50 cedis o so osika na bi hemboto munti kokko yibi no wakwa akoi oba na kwa akoi yibi oba pade ato oba pesika ato ade o se o kwa hasenum ebi wa asika wa hasenum na ebi ni won so asaba ne se de wusi ye ninte no no matter how a situation be get worse obetena ho ni ba bia a wo na sawaye wa dwen saw de bia ya na meka be ma wonya azuma wokobo boxing da so de bia wa mu atwede de a oba bia ni wa ehia wa ho kirebrem no obetena wo kwa pa wo de amemfi bi ene de betena wo ho no ofa adwen ketechaw ade ne de pempe wasi ni pen wo de wa meka wo ne menya adwen no de katakata wani me nya mesem baby nya medwuma sem baby enti no oba de one ne te ho a ketechaw bie wonsam pa cha nya me ni wo ketechaw asa na de asem ne pa oh no problem ketechaw ne te bia nso kata ne ndi ete aye moye ni be ma de o te ho a bie wonsam fa ma wo yere bomodi na ye adwumaden na bremu a emu eden no oba ne be kai da bi ehu se ebre bi atwam no mikunu akwasi mikunu kwabena mikunu kodwo wo yire ne ho abra no oye adwuma ne esansa abrabo edi adane esansa abrabo yenko ne ten na eye monchemonke to da bia be fa kwan no se eye smooth ana se ho ye de eda so eto da bia be sane eto da bia ye be furo ni ntino eto da bia be kwa techem ntino se edru sabre na edinum na makoka techem na muntu munai na ntu ana se dubre bi na mo furo na wo hia ene de ne ho aba be twetwere mu a wo ba ne be fa akwanua sanyina se de ketechew wo ka se ma bi kura timi ba wo sese bi o mu kunu num ni bibi ye ntino fa wo mu na ma wo mu bibi nya na efie nso anya akono no sa pepepe na tie fi se sika ni fie a ketechew ani je ni fie dabida empem agudie kura na emem dabida se wa ehia wa na se sika ho akwa atwe emfa wo mu e wo se efiade ye emfa wo mu e wo fiade ye oso ngmani bitime bakata Joseph fa wo mu na tese ese ochire e wo fiade ye afa wo mu ni wo ma chi se o mpa bibi emfa na so fa le church na mu waya dem kedechaw omona ya menyesa o da bi nchemu mebua etiketechaw wo hia de ene aho kire ne nam enya ba so se peketechaw afia abofie nye de keteso agudie krampo ne ketechaw e basa wo be ma no na obema kola no atwekom ebasa da osusu ebeba ho beba kwa ho se beye no susu a kada cha obema oba no su kura pa wo beda ho no wadi sa agro no na adwin ni wo efi se oba bia ni wo pese wo de yafunu pan enante ana se wo de yafunu pan tena wo ema yafunu mu de ye ni hu agro
the entire na mema de bi omo se ma pesika no e mema timi chi no mu yamba mama komako ene timi ya sa ma dodo na no me able watia mi timi nchi nje sa da meka se bia ma sheda tumi wazi se me ya akonchine de na nya sa pa dia me di dia no pa me di dia nje sa da manum wato me so manum nyanto ya ma able watia na afa na me tu mfimfin ti no me nyanko awie ntimi didi eti so oba de wonya aduane ni na wo be ma sa de eposo se mbe mu akata chawo obi o se do be si awo no na se won sam padumaye se won paduma plan na bia wo for so ho ko nanti mu a won ko pa ba bia antena anka won san show dem ni fam won ma an ba beda akonwa mu antena akonwa mu anso television an hwe fra no pa ko pema nwumre na wa me bi sa se na aduane be na wo na nmom so yiro ho pia bonte ko paduma se kedecho sa wo ho kire wana se hia wo a adwuma bi a nyetan ye de adwuma bone e na pa adwuma pente ni tufo se mema na wonu mo mpeble na wo mu fi se bi a wo ma ho ofe wo mu ni pesu se de wo mu sitie ni nti no adwuma bi ensam fata wonum na moma hia wonum me ka cho mo se adwuma bone e na de pa adwuma pa na se wa anya sa wa anyina won kire wam na wa amia wani ama ho so anasa wa ama ho so na wo tena fi a wo ba pa wo don no katachaw be me ba be hwim no de afiri won sampa chaw ma me fancy ase no me da wase pa jo ya kan ne ya o me shege de obi am for much more than yam fast starting next week this a man for better come ne abusia for asma ne kan titi ana se be me hia wa bo ho so yire wo ho kentena wo ho pa aha nyi ya aha be yi amachi de debo abrante wase yire wo ho na se wote fa ku pa samhwa na diachen da bia sadie oba ni hu se unya mode mofo a obakwajaw tutu no ko da bi de ayi 20 cedis ebo maybe be fa wo yile no easily because umo hu modern na mum se we nipa o forso pa oba ni hu se mikuri enye mana na nso o forso esrenum kura obeyi de amama ne mema ni kasade kasade ni kasapa bema bitimi yisi kacha ne se skare ni memam beda wase okay abusa for ya bawura tv no so na ya Asem okay ya Asem baba dabi na Asem baba ya Asem yeah 21st clinic ya damase don hire mi ansa ya di djuma wo tv no so no na radio no so no enya enough from ho kano na 21st clinic na waso mu abia siatika na ba na eba wo so sa no no sa ba na eba sa no no sa na etora bi atake wo na ba ko na ja ba ko oha no asa dia ka ba ko etora bi so atake ni siatika trimodin for pa no watake wo na ni miru nyina be ka kiro ai no kukuru we fom bura na ya Asem just okoye complain what 21st clinic ai Dr. Bless and then crop for ami home no so siatika obakwa na se won kwa okay ya Asem ehun abaso bo mo agye dosun pa abibi mam hania bruti memu nyina siatika express ya goro bema waduro mani nyina yira no asore wira kire na fe wona wuyi kontrol fi atia no tetetetetetem ebi o ho ya therapy bi o ho ma ya therapy keke o ma won maduro bia emom obama fidia miemia wanyima watwetwe wo kama pa massage no massage ne hie o akwabi be massage me pa me so na masa we dey ye bro no abomi o me catch o say assault completely she hey na say no so ye duro pa massage no
abusuafo be mu aduro no massage to be so massage na sciatica no enu ade be ma won de hwa na nim ne de be ye wo na me de mentimi nkamu asem anya sciatica nko a anyare onyarwa hodo akari nyinara okwa tentem yanka na ekho more than 18 branches no one organ ha say na ahwa overseas Johnson ho no Alpha Radio nche hwa oho abrosana epentini Greek kama no afa obo ase cancel quarters Court Johnson hwa won sabaka won enkoko so atani ata won stadium megate ne di hwere mu kran East Legon American Johnson ho American Johnson good some mature no American House sorry American House number no 0540 what take care mukura we dey fa good to betimi achi unu baba 0540 311 311 0540 311 311 okay dia tosum yenu V Adult Education Center be ma bia te school bi na ye de anya nkwada nketo school mpanimfo ampa wa wie form for ache spell no kura bitiu oral speaking no wa anya de untimi nkabrofo wo badwam pa flow man nya kama watansis ni nyina wu grammar na nye esrew V Adult Education Center na omiemia wonchiri wanwirisi grisu man neman sina kwem kama obaka brofo asa atwere ama ayefe pa oso school no wanke bia ahwede wo aso dem yesi mi babura na obabura da na so yemi himbu ko bebie baabi nwonran enturi nyana na wonu mabuya ebise unya wese yi call V Adult Education Center say we ye trotro driver we ye taxi driver we ye mason we ye fitter carpenter we ye tailor anasa so for elder deacon ene aware for amopese mu miemia monchire wo mu no ye kayayo opese mu miemia monchire wo mu a eye V Adult Education Complex V Adult Education Center wontimi nko classroom ene P3 phone ko gina no we ye special school pa adoma chedi egu ahodo onyankopɔ atwedi ampɔde adoma chedi ama be ma ote sa school ye be kana na mo wukura obekyerekyerew ama wo hunu twi ne twi akenkai ne twire nyina wo Abrepo Methodist Primary School hwa Abrepo Methodist Primary School hwa na wo fresi wo no e wo 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 okay uchafo na mose memfa bibia nkakra abusafo ya TCTV ni mu no na ye bo adesua ba na ne tofa de amamu asem ni nyina ne se ye keke ka se e ma mpehia na enne no ye kan ne se e ma ne mema nyina ne mpehia no na eto da bia so ba adwane ba be ma eja be ma ohia mu a ye mmire mo ba ne da efi se ohia de one nam o betimi atwa manchiri obi a na nso se be ma ohia wo kwam a se oprete ese opre na ohia ne firi hono ese be ma wo ye adwuma yere ho ye adwuma bo ho mode kurubi e wotachima ni sunwa akwam ho ye fro ho bo ho mode kenten wo ho ye adwuma den pa na sane etie bia obi abefa sa akwa nso no kakra wa ade beto bibia die no onyakopon man bo kwata da na be ma bi wo ho no mo a ehia ne yire simo akopɛ adwuma ma no senka wonye na kakra mrefie okofa sika wadwuma yayi na di eno achi no wosan wurewure mu a wakokontokwa yayi na di afi oba no abetine fie no obura ni pre wote dem ompia bonten na okopɛ pa bi adi
so ɔte dɛm ne yɛyɛ nkwa so ɔse nkwa no nyɛ dɛ no no ɔbɛyi kyerɛ nkyeraka wɔsɛ aduanem pɛ aduane deɛ brɔdɛ abusuafoɔ saa bɛrima no ɔbaa bi yɛ right sɛ odwane gya no ɛwɔ ne hiam because ɔyɛ bofo ankasa abusuafoɔ ne America ne sɛ sɛ bɛrima woyere wo ho yɛ adwumaden anaa abra wo bie no wote w'ani hwɛ ɔyere yi a sɛnea tie bia ehia wo kora ɔbaa no si nkete babɔ so konkodne ɛtaa wachi na bɛrima wɔmpa adwumadeɛ ɔno ane maame kora ne ho yi nahi ne maame ɔtem no wo no kora no ne ho yi nahi ne ho ahi ɛwɔ ne nuanom nyinaa nim oyɛ ne yiram yɛde obi akodura bureki ɔsɛ awɔ hɔ dodo santan waba woba ɛwo nuanom wokɔɛ so wayi Ghanafoɔ bebree wɔ bureki hɔ enti abusuafoɔ na futusme de ma no sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ no mo a sɛ bɛrima gyaa no wɔ hia bɛrima bi wɔ hɔ no mo a sɛ ɔbaa gyaa no wɔ hia ntira na ɛsɛ ɔgyaa no because wɔwire hufoɔ ɔda paafo okay abusuafoɔ moma yɛnkɔ nsɛm no so nea wɔba na nya trase awie no bɛdi dwa kakra no sɛ mu atumefo sɛ dwa no menni no 1 2 ma menkɔ pii me so matie mu afotuo mu adaworoma nti abusuafoɔ moma yɛnkɔ yɛnim ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm Isaac Ajemadua bɛma ɔme yɛnsa kakrata sɛ ne papa afiri mu spiritual man ne papa no yɛfɛ no panyina Ajemadua mati kwaku Ajemadua aka Boga wonya 85 years rather bɛma yɛbɛsi yɛyi yɛbɛkɔr mɛmɛ mpa yɛsa ayo wonye pene yi yɛbɛkɔr mɛmɛ aye azasi eko yɛbɛkɔ de ade ato ne nyɛ ɔno ane yi mo nti yɛbɛkɔ akɔ date no na mehwe yɛ gantwe osi late no na mehwe no mozungu na ombede da no na ọmọ akura no ẹwọ yenya so bẹrẹ Asem sẹ bẹ yenya so ne akọkura no wọ kumawu nkwanta kumawu kuru wọ fẹ no nkwanta saa ho okay na ya yẹ no mozungu wa okay Sompa 93.1 bẹ ma jema ya da sẹ wa boy en kaye yɛma yɛakɔ paa yɛma yɛakɔ ɔno na ɛsɛ osie ne ma ne papa na ne papa na ɛsɛ osie no abaya yɛma wakɔ aba yɛgye wo daa ɛte sɛ nyame adomo fine pasɛ wode sɛ mepasɔ medini adɔma Teresa adoma mepasɔ Teresa mepasɔ o ya Asante nkramo ana mepasɔ me Asantini ba me ko gidi asori gidi yo that's it adoma Teresa okay free hene mepasɔ me free mampo Asante mampo hey Asante radio nyina kure so pa se kuma se firi ho Asante mampo na next ansana is it offense no ansana boase for nkura kese for wo Asante region kuma se mampo oboase na offense no mo United States of offense amu yo ho denti na mo kokote na the most champion ta pa de kokote ho agirige for pa do ho no mugu din kokote nse nye yize ai abo kokote no na ni adan yo about Teresa mpanifo se anwumre me pa so anwumre de boko na me ya abofra no me ne bema bitina ye na no ko school na me so me ko school eno kai say one me betina Samre na avena mi be benya 15 years ti meti ase se me ne betina ti me woni nchen me sori a na me kọ me maame ho
na ma ba ne ho na ma ba no aduane nti o kan mi say o so no de o jai school no na ko SS wo ayin crime action o so o jai na o be ye adwuma na msi o mate nti o kan sa asa nhwem kan so mate nti o be container wo ai ba bia ne wo tachimai ti obo container no na ofufa mbema ne ma bebre gu ma o ton ti mi ebono tachimai me pa chan ti ofa ne ma gu me ko hono ma bia de aye fi na wa hange no na ma yi bi me ba fia na ma ba be si na ma manu aduane o bi so opefufuo pa ti be fufuo mi a me wie na me amasa gina so awo de obo eni hono ti kakra me ko school bia first no na ma me na watching sister ai say CDs ti mi wo school mu hono mi obi so amepe susu nkete topa ti mi ko school mu ana me de na watching nyina sika na wode ma me na me da koma madam fu bi se onki pu ma me na ma ba fie eno de mi duda mi nidi na mo school hono sa ti o mu bo kentia na makwa ko dibi na ma ba na me bo ba na sika na na me 80 CDs ti one day ma ba fie me ti e rana so e check sika ne sa eno fra bontin obai no siske minye free sabre na mo that is our fo na me pacho samre no na matu akọ afri mi ma me ncha kwatena ne nchen se kwentiri ya ate ase sade na se poso gina abaso ti me wona nchen ti ohun sika no e na oyeye waka che me se sika no ba ma na da emfu ayi ne so no ba ma no nkofio Sompa 93.1. okay bema no ene da ahoma no so ma yi mfoni no so no school master action na action iti ojiska no ojiska ni free me nsam 80 CDs no me pacho ai ojimu 60 CDs by me hu so banana me 20 CA ti ojimu no kan say na danfo ewo ye nchen wo tu kwan nti na danfo no kodu hono ma ojiska na be ma me na msiu one first kana mama no ko dan chen ti mi be wie JHS no na menyem 3 months na me kan se menyem no se bate ti se ene den na msum do won mama ne no su yo ti mi ko won mama ne no mso mate na nyanko jidi no me pa cho da bi na wa ko jidi ne di anka masa me pa cho da bi ti me ko won mama ne no so wate na me ba me bo na mane no su yo ye titi hono sa ti osori na ede bia no ma me 2 CD menyim so na me yarare nti me sisa me nema free ni chen kwatena me ma me ho no onyem yare no ma 6 CDs ai na ochi yo ai na ochi na onyem yende 2 CDs a day ya be ya 2013 hey almost 10 years now Sompa 93.1. ti ode ma me duda emma ti na ni nua ba ko enchen oye transfer obi transfer ma na ono no dada so no so diska no na mzade a betimi aye adwuma no ti onje ma me no siu to ni nwa ne kasa no so no kra de onye bim no de ma me ti tachima adwa no so na eba Wednesday Thursday ni Friday ti samre no na me ko adwuma ko dada so a fa so amenya no na me de eno no di dwa gu honom because kana ya ma 2 city no fa ma me da o pen o de ma me sika so de o bi pa ti wo ma ase won first scan ti one day na me ka share say 3 months ne de akwala ko ni ti bisi me twa scan de kan no ma me sika 250 se me fa ko twa scan no na meji no fa chire no ko bisa o mo nyem ne say obi nyim na ko hospital mu jiniska ena o mu ka share ni say da bi ena o ba fi o ba ka share me say me ma ko hospital akwa ko agi say scan ska agi ni 250 on ta akra ne niema na msiu mate onti wan ta akra ne niema da me sorry a na me manu adwane free zabuzongo ai taku na ma sobo zabuzongo obi a no so trank one o she sorry no me chise mi sinia wan na me dia maso adwane wo mitiri so na me dia adwane no abre no ofi no all right osumu me ko me ma me okra na me som no okay de bia na me som no nti me wo ye no me ba be aka ayamama wo no ena ma me frɛ no sa wa ka me no siu o me de makota chima hospital no siu me wanu ma no waba anke ne na bebe ma o 3 minutes akotonkra no ho ne mu man kasa man fi no papa man fi no na me siu ma wo nyanya dom nyanya yi me afrim no siu wati ti sa de o di scan e kono
odi ko di dwa bremi na so se me obetimi dia ma me na me di dwa na o se da bi e no koye nti me nyemie no na every week obremi 50 cedis every week 50 cedis ti me ba no so ye me operation ti na abre nyina me ko komia kru no ti one day bi me ho no ma no afre me ma wama odiska ehwe me ewofie ne nkasika no ko di twelo na otwe bi odi sen me nti no meye adwuma ye den etwe sika na odi ma wa tena fie odi hwe me no na minim die na msemati ti menya 4 months na me ka hwe ma me say me be say me ye dey me san akọ go me manyane na wa wi me pese me ye dey me kọ na ma me so ndi wate na me kọ nti me ho no ma na okoto koma to danse ne ho niema na msina race way o se wo de ba be tomu na msi obi ama wo anya 4 months kroni wi akrani susa meda tomu no o se ma ye ono no di misika okotwa lo no e de ama me a me o de ahwe me de me metwiaka mankasa ti fi ho so de na ye adwuma to da timi adware no ni etwitwi no na awotwe bia nti da ba time madam tem kra de na e 1 me sorry 3 edu me so ofie no ma 3 na me sorry me nu amo no na me twitwa cabbage no akra na isu ana akofa na free dem hono de na bre na akra na anum senga wono bia obeso akru no akwada ninkasa na ne meye na me kusu na meye na me kusu na meye me koto mo no ba na me boka na ni buo fu no kasa na de na me ton mo na maboka na me se adwuma me nye bida me first time I was me ton adwani ni me nye bida ti me nye sika na nani age me boka na ni buofu ti one day na me kan yin se de adwuma no me ntumi bi me wo me nko a me kwa no pa na me de akra no afa ka akoma me maame na me no fu me wo adwuma wo me no fu ti mi hisa akra me bebe fie no ne ko bo be 6 bo na ono so bi opi fufu na ma ba be no aduane obi a me wa na me magina so awo ti me ko fa akra ne ko bo 7 na me no fu na agene ti abre nyina sa ti one day na me se menye sa adwuma odi ma mi de menye na so se me ye den na me so menye sa adwuma no fi sa adwuma e wa wo ntwia meka wo sese me de ka wo de ka ska na udi twia me nye ska na ogu fu no so okay sa de ameye den na me ka hwe ni se size mi nya adwuma bia mi ntumi nya adwuma because kro no emu ye me ya me so ne ma na se me ye ya me bre ti na me ga se me pese me ko school to ISS ne so bi se me nya abale kese wo me 22 ti on to ame so wate to kodi nkomo na danfu e kire na danfu bi se me o ma me ko school na me wie a me nware no me ka se bia makoma nim ti me nware no to o ma me ko school ti na danfu no bo ma ne na me smati ti me wo no ma na me ma me frɛ me phone so say sofu bi wo wanchi wase ne ba na mudi hina wi school no seketwa no mo sesa ade a o ma ne mbra na o behwe ni school no me amba mama na msi o mani age se wo ka sa asem chemi nti man ka nche be ma ne da ti one day manu aduane manu fufu ma na die wie no wo so wo ko eye wo fuman ene na epu a ko ye na me boaboa me niema no a ti ono no firi fuman ne ba ye na masesa me niema nya ko ma me no bisa me sa aden oba fi no be bisa me sa aden na me simi ntimi ne nto aso wo school mfa me nko me ba ye so adwuma hunu na o ye den wo de me ye a o poma chaw na de angro na de na ma papa wasa dada me asa de bi ko fie ho ti me be ko school no ototo me ho niema na me de ko ye nti school fees no fada no ne twa school fees ba ono ne de ne so wo me kakra to me ho na watoto me ho niema ti me di wo school mo nsa na one day e ko fada no se me ko akodi school fees na fada ne ka share me say o mo jetan o jetan fe afiri ho no nti no ntimi ntoam so nti me bo me maame amane emna na me ko school no me pon school no anase bia e makwa na me ba fie a me nya bedru ya na pure water masisa pure water gu ayina masoa na me de kwa echini na maboabo nti me boabo pure water sika no anya 40 cedis ohuye na osanji mankasa me be sha se aton nsuo na me kan yen se nsuo no ne bo of ba kwa 2 cedi 50% nti me sro ma me bin kan na me ton bebre se be ya metima ton bebre anya mfaso bebre o ma me 2 cedi 50% pe wa ma me bim ti akire oba ye no na nsuo mo be 10 na e me gu dem ho no ma ya arara aye sika amenya aye o ji sika ni free me nsem wa first kana ma me de be ma first kana ma me ti o mwa na fada ne ka sa sencha me friend say fada ne say ni say o ma ye roman fada me pa chan papa ne no so ba mo me pa chan
na ko ru ma sore me ba chan ti na me frɛ no ka sɛ ne sɛ papa ne sɛ o mo gye san fɛ nti wontimi yɛ dɛ en wa me ntimi mbra fie me bɔ ma me amane yɛ ti me frɛ ma me no sisi bi ne ho ti sɛ me gya school no betina fie na kam so me mbla na me ba obehwɛ me obɛmama kode kra wo tachima ho school bi wo mama kode wo na msuo mate na me sesa me ne nyina sa me so na ss me call no just me call first time second time na me jae na me ba fie ti me ba fie wo de me be ko school na wo de me ko school kina ma hwe na on fa me nko sa de a opese me sa wo ba ko ka no e ka be ma na amadi ka ne na wo na me say menye se bia me eguni na bia me ntumi nwa na se de ade na wo kasa koye me ho ade on beso be me ho ade ade na me nsan wo biem wo de wo ye me se wonyim enyim e fa wo ma me ho ade ana nkra Asem me tie na me sane ni nyinsen ye ni nyinsen ye me akwani me jafu no nya 1 month na me yare am ti me yare from 1 month to 9 months de bia na me da hospital sa na me ba me ma me ho ti me ba me ma me ho no no na me babia me ma me mattress na ma fa na me koto me dem ho na me da so nti ono no free baby o free ba na oba me fie ho na oba me ho to one day na me ka je ne se mattress na ya me ne woda so no ma me di o ti me srew so what we free ha no makokumase a sa me no wasesa ne nemu akokumase what we free akokumase fa mattress na ye da so ye den e ma me na me ne nkra no ye den na so me twe ne sa be 4 months as no so mattress ne dey bre me ase me ofre me a I mattress no mada so ache me some form mattress me ase me form mattress ne ma no yes me the mattress ne be hwe nkra na say daddy the body na me maya anti mattress na wo de amaye no chinchina me some form mattress ma wo adan ya me the mattress na koto me ma me dan mu me de me dan ne ma ha anti me de me mattress na koto ma me dan dia eni kwan say me de ono ne mattress wo ne me da so de anyinsen nkra koto ma me dan inti no menye dey me fa mattress nye dey ma no ti ewo mu a no ne me kan ya na me tam ne mattress ye dey e ma no aba oba we twansam no so nti ama wa ewa de si pa eye no ha e pesi ti ho e pa show si say de si ni say obefa akra panyini no e ko ne nchen osoro na obefa no bia na watwe orfa ne so no nakutu school fufuru mu e bia na watwe na odi na ba na meyire na de na odi akra na ba nti o ma akra ne ntine school ba ko nti last bi obefa no akra no na odi nkotu school fufuru ti na akra no wo no ho nti obefa panyini na on hwe ketwa no o ma ketwa ni sika on fre ketwa no pumbisa na se ti obefa akra no menti akra ne nka me friend say o ma me ne akra ne nka sana we ko school na wada no we say ti ne ha me 1 month na me bae na me woti chima na me bae na me ka che ni say me be se me hu akra no be ko school ni ba bia motene ade e na o de me ko akra ne school nti me ko du na akra ne isu se chinchina obeba me nche won tana ne papa nche na abaya bi wo fie honom osoro na wo gunu su na wo buru de onye akra no wo gunu ti me be fa akra no na me ka che ni say ni se na junior aka say abaya bi ofi osora na wo bono ni ade na etisen antisa me ba ne nka no kre na side ne kra ma ne won say ma ne mbono akra ne bi na me ba ne nka no kre am su asema okay akra no so nso won ka se won nka no kre sade a wate ma be fa me bande a ma me fa ne ma na msiu mate ti ade chi na me twinfo na me friend say me hia nkra sika wase obesende wan send 3 days time me friend o ka che me say on hwe nkra no ti be yampe bia me fa ne nko Sebe ame fa nko na onhwe nkura ne de amate ena nkura no wo me ho ti 2 years ni one city krampo on fa bi ema nkura no wo na watwefo no afre ana me mani adin ma je nkura na boso wahu na wakate no o ma na wasen afre nti mi sime fa nkura ne ma no na wakate no sa che se ofrefre na last week we ofre me say me nja yuma me ya me de hwe nkura na wa bie faraway sa mo bi nipa ni di ni sika nti me nja de me ya me de hwe nkura no na me ye sa me beton mo ne ma no so mentumi nye sa adwuma no no so wate se me mentumi nye sa adwuma no na nkura no so mentumi me fa nkura no ma na se me nkura no wo me nchen no mo mo sika de ada se me de nkura ni nyina be ma no me de nkura ni bienu ma ne de a obehwe wo mo na so mo me nchen de won hwe mo 2 years ni one city kura de o fa bi ma nkura no mo da so ware me pa chere mini na jai mini na ware foforo ai menino oni minjaye na metise wo ware
Okay, also our for. That we made a mini bear man to buy on year me one day. Okay. Bear so could you? Me pa shall now go by with Jai. Okay. I'm ready for Mmrantehene maybe some. Papa. Okay. A bass I bear 2 years in years, so I find him say bear my teens in me, who may be all. The friend are not what doing the phone. Or they really think could feed dairy. Hey, Wellington Bush. Your friend could feed Wellington and friend. Wellington. Me pa shy. Take Kumasi at the mini baby, see or we quite a bring picture and that's a latest. Nancy a picture ni. Way and incredible machine fufrono. It's a majlis or beja or just a kakra. Now, Papa, yes, we need school. Ah, yo. But production team, then my phone. Ah, I will block will be a number now. Okay. Kofi Wellington. So that's it. Or Barney, they say now. Auntie Beman, dear, who Fiana had drink a crabet. Or baby, anywhere. Lemon in a war, how could I come up to the beer? Even on bar or say, or Shannon answering we pay it. Beer or on or really we are told there, and or bar or me at say, on Tonquadan who be beer cry. Granted, 1 2 Mudin and Pese. On show mo they all count on your bar now, Bema. Oba. On the one money dimpon castle, minim dainty. Bema if you Of you for mine. For mine. Me patch touching my for mine. Ah, yeah. I know them are couple ball hopping. Sompa 93.1. Okay. Mama mwaka ho de abusuan mwaka ho de Me papa friend no me friend omo friend na onfa ti me bo ma me amane na o me ka chense ni ba no mu ade asem krosi fie no omo friend na o ma ntino de me pen bia menye so ususu so akaba bia na papa no de pa de mintumi nchire because Bema ben Nipa nyina atona za about ono na wo for gra atona sa wura ade o scanty as o ya hantan asese wonye ska ho sika de efi ni me no minim kwa fa so nye scanty wande na mbisa ne se onye sika wei no se ai o afidi omode to omode etwa gold yi o se den obi ana na busuafo no so amane gold inti wono nye sika free nanso ni nji ndi sa so de okura no tsena ya sika balance ma no ohum no Lama biwa so bunyeska enu le hu sa ye ya no ti si bo si bo di okay omono we dey child maintenance on sha kwada no ni no hwo na eto da bia na obi wo ha onya bisa baba obi say we ma wo hwe obi nya no wo hwe anase onya we adwuma be no so wo yibidi bidi ka ba na se boys on be yiri ni so na ko yibi mi mu adwuma bi anim ti ade but enye adwuma ade sika no bebre no pa ma na nya bi adwuma bi ho wo ya de ni a undimi hwo no yire no ma bi abuso so mu kakra de so undimi hwo yire no ma me kan na ese me ko bu adwuma bi abonfin anti me pese na ye wonim se adwuma bi ho no o ma sare 3 million ebi ko 2.5 me bona 2.5 3 million 3.5 was me so kura woni be pochre ho a na wa hese se what ya to so be se ko adwuma ko ada so na ye ma 3 million a month me san ko for kura they are magicians pa na mekano enti wo ye de ania enye the fort okwa obedi sei na we de obayi kan de chese ne nsam obi ba mai o chese ne nsam obi
But as kura na katache betua ye na de obeye pa ye ntua yi ana ha bi chacha ne si tua kura ye na bi obeye kura ye ntua say sika kaka ba bi akatua ye ji no ade amema so ho me na o say aye ade amema o je kutua ba bi katache nti say a chani emfa maya ni nipa na ozo hwe bi firi sem na gine say wo nipa mo ni ya bro nti woso ntime enkote to say adwuma me ye ni ntua meka nti na say say pompo bi ko adwuma 3 years ye ntua kada ayo anso na moye no bende wati yo kada cho keda ma gwa obi amechao mi nwa no ngo okay yanko okay kata cho me dasi yan cha ya refo afa no ma ba fresh in the name is it the aba tv show ni nwa ba ku bi wasafo moonlight na me mobile phone problem ba ho na ye mame a chain me din betudwa oh you good ba oh yeah me repeat na ga mente na problem ba ho awonto I say problem be na to phone to kene ebu aba se bi a mouth pin kwa na bi akasa o tene kete na no ko to atene ya honto esa o gana ha o ana me rai bi na akwa bi na oba bi nam akwa ya brochiri ye yi no ma heavy o ye rade akwa tenten pa kwantu nye ko we mi nwa no mo gana show and no ma pa nkonwa papa obuni na yi o se acha one dem to o de fufu bi go no ya bi go abonten ayi nti a omunya abuche ma ya aba anso ane board den yan ko fine obeda na dia ba obeda na dia ba kata cha on se yenua bai ne ho fe pa de meka che ne se me so ya o de ka samuel da board na samuel sha obana ho fe so se empampa me ma ba mu Canadian na me shedding cry ho fe nti dia yi ono ho fe ba on ren life yi kata cha on ren life de nti America sa ne se on se som na wo ka no yenya ni nko bi da de ba gigi som no o me principle o me principle ba de America ne se ba ma yokofa ni nyame yi no ma bi kire no abia na onye odifo e wo kwan bi so mu se wo mu ana mind no abia ma se no we meko o wa na be we kura nyame ampata nkwasa de mu bi beda danse bra na manu amu beton ma me no pena san hoare we kura se se dan ka ti akwa na enim adwuma o ni adwuma obetime nya hoare obetime san hoare because be ma 50 million pa pepa ho to ho e be sa no obeko na kakra e kan se edu me bi ho ma me ye besre mo ye ma me no mo ye nwa ma no edu me bi am so mo yusu box kakra be ma no e kwan wo do fa so na we wo so but katacho nya fidie bia asrewa nya fidie bia na timi no e wo kwan bi so we ne de ntia wo kasa wo kasa no o ka ba ko o ka mienu e na be ma no wo sika onye se oni sika nti o wo sika o e na ye dai wo de da na ne dru ma bi no na se sanka na ni ba na ho so hwe nipa ye de o mo ba wias na ye o mame nipa ukọ woni be ma bi twempra woni ne ware o na aba pie mu a eye japade na ye nhwe se japade na wo nsaka no wo hu nkwakyerem ba me se ha ye ti se de unti odu asama ba nyina se ahokyerem ode nkura me nu agu so meboa me pa shoi enu ti na wotia but yo ebi a ukọ ye na sebe u mistake kwa ye ba ko ene bia sebe wo so nkate bia na so watermelon bia wo ba woni me ne wo defa ba se onu akwa no sign the situation no do namu no wo so ba o kan straight kire o me pese me san no wo ba ko wo so me se ba ko no no wo no kura na no den mame but ni sika na ekuta no we ye ka obi be ka se hwem wo de wo mu ni mti ba du me bi wo ha o ba bi wo ha masa okwa e wo kwan bi so se na me ka jo se wo hu tates no nyame ampata pa na je se de katacha okan se wo hwe hu ya masa we ona samui o hwe hu ye na kwoti sani a katacha de hwe when money speaks all difficulties vanish se sika kase wia katacha hwe sa woni be ma etitim na sika ba nsem na mo wo ba
No, Flo. Hello. Agoni. I to say. Guarana did it. Okay, no, Masanka. Can never be a big here. See, be a more be seen near the near Daddy. Oh, me quite about na comment to Tona Bajicomano. See, be a more bag. Mona Diana and Yana and Quaranape. Was a Cindy 3.1. Okay. Cindy, 2 bags of Besson. Our Besson. Okay. Maybe day, can tell now. My printing will be a question, maybe. Master. I don't know. Did Asem noise be your phone? Asem noise my phone and you. Phone by now is you. Okay, Bako cried them came. This is a me who cross 93.1. So me who and okay, man, one see no, because you stadium one. Okay, me contact rabbit na de na Sebeya. Okay. Na ti me send it. Agradi yadme. Hwe se be ma wono oba titi no nya 50 million pa pepa ho to hwa omuna samoa. Katacho waya de ne na dia waye no. Waya de ne papa de bia waya de ne de. Say na okay. Me chese. So lande okay lande we. Me bo abasu na yi. Oh, that be say bia additional media ba no. Na so make be sa make us own say o say no say no bi ni sa na abewati na ti we bi sa no abewati ade say no ni me de kanya na hwe katacho na mi sa ye me nu sa ni mi so ma me nu sa da dai ena ne da me say yes ya nyam fa so afro anye bia no ye say ye ne atia sisi asabe ya dan ya ma bi atwi ya di pen entiwe otumu de awi ana da ai kwa ma bi akwa be say atwi o mba se guso adwuma na ewi entiwe kira se nyame ya adom na so obi twie de ana o mo twie de nyina no oh me de osofo ye fia me so nya de atwi na de ntina mate radio so me de me kama nipa bia na me ya adwene mba na me nyina na me ya adwene se bemma woni ne ntemote na o mesika etimi wa ai o se nwa bai ni kasa mu o sika o ne se woni sika o sika o bakata chawunim ya kan yo ba bia so na se video bai no ba mo no so me na kata chaw yo ba bia na video bai no ye ni ma bi wo krom ho no ma kata chaw adia emma video ye sumu mo no eso wo se de wo dia ye minti kata chaw o mo no so mate ti se ba ma so de sika ba je wa de ye fi se mu omu this nyame ba mu oh na make kase katacha wo ho na so se de bia o kase se de Ghana masia se bia no ye wo Ghana ni ba se de wo ye oh ho so ta se ye kan o ba do wa ma wo hia we titi pa se wasra na se o ya ye tuntumu a aye oba na ba oba asra na se wo ye tuntumu a nkusa na onye sika ntobi ajaba kwakura sika bi diditi fa ho kora to ho ba fe die o se ye kan na topic na ba ye no o se me ba ma se be mema ene se wo hwemu a so ta se ba kwa bi so no ye ka ba ma bi so pe ade on so de efi ho ye eno so ho o ne de metase it is a person can say ade bi o positive and negative ho eti enwa ba ide se no abrante na to pia fa gyan se nke nipa bi okwa nka wo friend phone okwa na won fa na ni da so mu ye so otwan e bi a ye gusu a ye friend enkokora we de enkokora okay ma so fomre mu na on fa na eti mi da me manu si no enkora ne mienu se no enkora ye ntimi nka se sebe ekom ne wo mu se de kaka betima ka ne se asap na ye hu ba man yi de enka sebe ntifu no wa apagafo ka ba ma no na busuafo ho efie bi ma okwa
Sabia sa kwasi ye pene hu no be na biso pene bi asore efi na kuro bi ankwa no kwa mesende omo kaka ba wo de kojo to eje obai eso singete omo nana ne be hwe nkwara no me ti kwa ira o omo nana nkwara no be ma ne papa maame ana ne papa emra me ne tena ye no wonko che me ne maame a onfa me nko ti one day bi kwa na ye numre no de me koi ene kwa ne maame na anhye da antini nani ma hwe papi eno ano no maame no besi na mi so ona makwa mi hunu no ana ho so di akire ti de wo mu an se be man ne picture ne da ho no abusuafo mo hwe de betimi aboa ne be man ya oda we a se be se na wa twa to fista fa ko down ma me hwe so ono fa wa hwe se na ta na ewro etu ono se friend sen Wellington Kofi Derry Wellington Kofi Derrick Derry okay se se ya hwe no se wote ase o se wonte ase watu kan mehu because ankwa ne de so ka kire se ankwa no obefa no enti no obefa mo no afafo afro ne ade ise kwa do mfre obiem enti sa se de be kan se obe wo mre ne moja no re ne ma de betima aboa no because aboa ne gina na kateche ye tu nuchu be wase sofo bremon katacha mi da se wadawro ma mi bohwe ne ma chiam dere tabako enne ye ne birthday minim se ja wadawro ma obeka wase na make se de o se mchia no akosi adomako oye CEO ewo my best TV osasi OG from my bet my best TV ewo ye mpeswa na so my best okay na ono wo yire mechia mo my bet yase katacha wadawro ma se na omo kasim bi my best ana teacher money dani de won siase na katacha obabi wona na ntina ne wo se de wo kan hello sikasem no bia na oba no situation no wo mu na nkoye ani bi oba no be ma no bitimanya na wurem ba so oba no ekoye dia katacha wadawru mu se oba no ekoye na be ma waso ni mu no oba waso ni mu no be ma wo fra na waso oba ni mu no se oba etiwe no wanya be ma asuri mu na se mpedua se obona ko makama ne ntade ne mpobuo na dua ne die ne niema kakra kakra adwuma kakra akwa koso wa kata chawo ne boyfriend dada no on sanko bi wo on sanko o fere ko obedi di watem o pa fan kwalis kabra o pa men fama enya menga na tisa obebu oso a o pa feska nyina si de man obedai obeko na yesre ye kasafa youth 14 years 15 16 17 18 ene mutie sister menchi mafide ne mfiri aben hu ye ne ti ne yi because mo ti ne ye bra na dwo obi a uko school a nyame ayi wadum a o ma me tuo school fees ababa obi wosemma ko di be ma bi achi ama be ma ne se obeboa wo ma me no do uko school free day 1 up to 14 15 years no be ma bi si obeboa o e ma uko di na chi na be ma no sebe ono no ni Pietro otimi toche e na make us me se memma ye woni ma mieni bi wo ye ho a eye dada ye ntimi nto sing the 3 pant emu ye de pa ate no tomato bebe bi wonu ma be ko ne pant ase ne sebi mpagyanzi ko mi ne wase no sebi mo fa nche meja na nko a eye nkuruwa sa be mo na de na chi se meboa wo ni nasi mfuto nenti ko ntwida na wo ko school ma me bra ni nsemu chechi bra wo bra ni soa any song wo su awia now the 14 years be ma so be boa me no no timi hwe no abrabo no no ko du sen ana obetimi ahwe wo you to mutie mesre mo ko ye ku nyina ye mo mo brabo ntia nyini bompa ye se nyame se o ma me no papa wo hwe wo no onye skanto wo so wo fa bia wo hwe wo no onye skanto wo so oni pa bia wo tu no se no wo hwe wo no onye skanto wo so nenya brabo pa na be ma ba won cheye wo de ni die no obo dia ma wo na wo ye kwa hwe atade be fa kwa hwe ata you to mutie mabawa me man de o mabo butu blaze o wonu nyi senya wo de go wo ko ebi ne se Kofi asemasi wa yira kwabrani wo wi mienu wie ye wonya mofra mienu no wa yira abaya mpato enti unya hu ma na cha ye mkwala no mo de ho na wadawro ma na ese ne wo de so enu na ma na ibrei na wo hwe ye nua be ma ani mu asabika woni mu ka enhye da nye tan na so abrabo ye so wo ye ni yakoni beti enso abrabo na mu onim anase abrabo eyesei who was na asem hwemma because of
me yira me ton fried rice amame me yira nye sei e dey bon ne wa ye wo awudi mofro ne ni yere kura so anye ne ho ade oba wo ne ti ana wo mpra bia uri ni wom na me de mesire 14 years for no masiso no na no ba ko be catch them say the same thing and agbo bi so ope no and agbo bi so say na man no say hey when show school do say was maame na maame say woje was there bi no say ah no yale ana na be me no was ya wa hard na say hey ewu pe obedwone agya wo say ada the time no so a wo be yini ni mama mako anwo ka den na so waka cho se ko ba mo e bi na sa tam no na woni wanyin sen enti e be sire ye nua ma no mo musiso wo and for brabo ma school board moduro e se o mo chicha adwane wo school wo ne friends en senior o mo tie adwane no o se ye adwane wo school mo secondary school no o mo ye wo mo prophet o mo tie adwane dani prophet o se what me mo kese enyinti no wa ma na ho kwano nada nana emu no puru ana nana say o se dan ho Danny prophet omo mu che aduane no so aye prusa na me dua de prusa na aduane na bo ni chairman no o se me pro asemti mate kwatre miensa kwatre na ko bi o ti toilet so a oyi paper ma no obi se okoda paper oyi ma na wanye kwan no enti o ma no ho kwan e be sire youth for mutie ye ma me ne mu a nyame ache mo mama muno mu ntrase ncheche sa ne ma wo nkyere wo mu papa no mu a mu mama munya dade no nkwa ntrase na mu cheche mu nkyere wo mu se me na me bre so obi hye no so bebo wo a ko hwani fie na be ka kire me so ono asini fie a won fa odi nwa pepesere me de da bia sa meka wo ye me baba na wutie me na se nyame ade na be ma be so pa enkasa fa ne bra na me ko hwani fie na me fa odi nwulam ejapade bi owo bi ron kam bi ansana mama kwangwa wale no na so oni ejapade dia kwa akosi amwa mesere nko ho oba hi man si ho because be man no onu nyi se wi a katache be ma onye de obefi uda kama baby oba katacho na esa nko oba hu baby se baby se wadwen hu ba hu se o pese o to school so hwe kwa do fa so yes o se se o ma o to school so ayi dey o jeska ana wo ye wo hwe no it one necessary kan but abroti abrem ka cho be man ba cho me dance na nane nsa oh kasa ela cho mpa cho me dance na me sana producer ka se guy no Kofi William ikata cho ye pe no wo togu ne naso kakra nti no se bia wo na wada roma wa ma yaso ate na watimi aba behwe ne ma no e de amaye na kata cho be ma abribia na ya na meka ma memfa we se mfrase mebu semti aduonu mienu ntichemu ensia no o se trabofra no kwampa a wonfa so na wonyina wa mfiri hu ababa wa ya wote ase no mu one ne maame na netie se wo hie mu se de be mu enka wasa maame no efa no ekire ne kwampa a wasa wo fa so wa abrabom nya kwampa ne se tukotena be ma so wa abra wo tata me kra na adolescent age 14 years tukotena be ma so all because bia abrante no ono betimi aboa wa ma wakosku na say obetimi aboa wa abrabom but at the end and what has happened ekọ wi akire no hwe se ababa we na ne ho kire no ena bie mo nso no me nana no maayo a mosisuo da bia ya na me campaign si ye hu akokọ bedie ya che se ono ne ma eni na chi a na emom akokọ ni mom ena edi na chi ehu akokọ na ne medi na chi da bia no bedie no ena ne ma edi na chi ketecho me da se akokọ ni bia ni ho a ne ma edi na chi bedie na abribia no ne medi na chi ena no so nti ena mpanyin sa aka to aso bia mu se ba bia wo dwan gina no ehwo na ne magina yenim sa abribia no ema tan no ena ya na emofra no eta di wo machi ana se eta eka yen ho enti ne ema brantie bi emfa ne 100 cedis ene de sesika no aba efofo amaba watotum mo aye no fuafu ade komonim ema brantie bi nkoyi 200 Ghana cedis emum adan ya we kura na ba ya kura men share dan ya bi ntomi hu se sikasem wo afa ne nti no ode no ebe dodo wo de begongo no eduma no
ebesi se me nananom se mu tie me na se mo fa enke beboa mo abrabo wo hwe no kedachaw nansen no emayiwa na o maba me nananom no omu hu abrabo ne se eye rush ye pentem e wo se yetimite ye ho all because ye hu ye nanfofo bi ya afo bi a one mu de omu kitakita omu mobile phones iPhone ni ne kedachaw me krampo de ba kono kromo kan sen me android ya na eja me na bi to bi ma me kita me sa iPhone ne Apple phone ne ade me kita bi da enso ne nketa esi o masisu JHS enkola nyina o mu kita bi na ya na afe kugro ntino wonne na afofo gododo ntino abribi opesa wo yete sede na afo ne ye nanso yanka wo sensatie num wese no ni nyina anyepe obia ne tenten sede esitie obia ni fie se de sitie obi wo ha ye wo ni de to konkon so wo de akwa watu amnem eye nkakra abrabon se wanka se wo mie wani na wo ka se wo be yesutie e de amasafo awrade wo be yesutie de amo awofo na wadi wonom hyehyɛ yeso a ateneten kakra no de be mo sansa bodo dwowe no ye ma ne deja so cha na edwo na se ehye no so mu da no kakra no wo be hu so baba ba bia ye kama obi baba be fawo wonye wo yese bia wo tam akosi yi konkwo so anase ba bi na mom no won se won so nkodru bre bia won so no bia woni be ye ntoto me kan akosi se ne emma ba woni titume na nanom mo so so mpre mo ho mpe yi ejapade no mo japade no so no ane phones eno ane ntade jense ya abai kada chobe kakrade ye kroppo ni se wakwa akoto no wonim se wa woni woga wujina kejetia no ahu se obi nso so de ne de krampo tete mota e wo edan bi so eti yesremo afefe de no wodachi enehia enye yese edidida na enye edidi preko na ye wunya mobile phone ekita no mobile phone no ntimi help you future no mobile phone no etimi fa wo nko school enko dru akire eye wanka sa wo sutie eno modern moya obebo no eno ene betimi aboa wo sa wo ma meti sesen sa wo 40 sesen se baby a motia no edan ne ye chochopo bi na woni wunua nom sen na gum kurapo na kai na wu sa wanka sa wo bo wo so na timi sua de ana sesen ponsa no dwuma bi na wo be ya daachi bi no wo bete wo ho katacho ne emaba woni bebele pentamati wo mo ho me na me papa na tie na me ni nua no mo miensa o mo kam ho ye nan me toso miensa ye nyina ye ne papa na gu single room mu enso ene metimi akasa me wodan ya bi a me krampo mi so mi wo bi obi ba metimi di bi ama na demu eti ablabo na ye nkakra ye mpele ye ho emmobla sede wo sitie bia no yeso tie mu wawofo wanka sadwene dachi nya vision nya gina bia bi gina so se bia dachi sei na mpese meye dachi pese sei na meye enya brante na wodi wani kwoto no so no menka obi a wode na ni to nipa so trust am na eka so you obi na so wodi wani be kwa kwoto be ma so all because so we skababa we kasa 1 2 o wo skapa 1 2 o wo skapa no wo ska ni nyina echi ne de be na wodi ukosi emema ni binum wo ho a wonu be dodo wonu be je okokwo so akogya usubunani wonko a wonam awabra bon ya sadia na sadia krampo na enye date sadia akwada na se nkwada ba be kan ho menko abre wati amena ma metimi regali raw sugar di mu na se esichire di mu a metimi adi ni saa no nsu aguso fi se minim se bi ni ho metimi akoto banku 1 cedi na 2 cedis metimi de makonku adi fi se minim se bi ni ho na akwada kan ho no wonu monofo anase bia se wate no hokrampo na akwada ne bedidi se wunya wu se pe nufu so wo pama akwa wuntimi ndi bonkoyirawa ene banku saa wuntimi nom anase wuntimi ndi gari sent no yesre wonom daache papa bi ewo ho de ma ne maya etu omuntu omubo ase omumo mani si wo mu daache so se bia daache no se minyina se na mpesa meye na wo munya ho adwuma na daache no se wanyi wadwuma bi na keteche se wo ya bema bi obeba wa kwan bia odi buoma emma na ya na mema yo mu sane ne ma na o munya adwuma na bibia no o mu rely on the guys no eno wo mu na ya na mema no eyiye wo mu atantan de sei no enti mesre Kofi Wellington madam Roma ne picture no wa hanka mo de to so maye otogu so kakra enti wa woni ba bia Kofi wo bia no madam Roma mo no mo aye na wontimi emfa ne bema enkokon kwada mawiase
Emma will be met one painting, kwa no munyina, was sabe to tontoma, Asha cha se wo ba beji wo mutirin sanum. Yes, ro baby a wo bia no. De wadwan woni baby a wote. So obi nso nim Kofi Wellington amadawoma, monya ya dom ne yensan kan se de be ya ne ma wode o ma ba wiase no, obetimi aba be hwom keteche obema mpa cho me da. Yo so na wase. Kofi nyase bia wadie wu. Ana se waye bibi foforo bi. Wa wo ma. Na according to obey wa rejecting kwada no. Any a person tie firi won chen say ye no kora na 93.1 intimesro bomodna na ebe yanka chanapa bra ne ne won tenase na ehu ne tuemu pa na ye de gidia ne say sentesa obey on to that extent da na katecho ne family sutia yo me that's it wo me ko computer so adwadi ye koba ye beto aso 21st clinic Odofo mema wakwaba eba abeheba Odofo mema wakwaba eba abeheba padodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abeheba clinic yade ahodo a abeheba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofue 0243 345 392 say your honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanso Obakus wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno aya ntumi anka o ye bono oba se chichina wo konfanko asem wo mu o bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa na madam fo won kan tire me na se na die we die ya asem ketu e na na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a esesa wo ye ho aduru de ma ni je ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrubi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adru mema nyina fra na gan mema dru fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo banu wo pa mema dru fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto bibidro ni abrofo dro dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dru fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, dina ne odifo Samuel. Anwo menhia ahembobo ano. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. In fact, Nipa ni abere
Nipa di produce say ya ofia na so bibia nyame asem. Okay, abusafo mama yantoa dwumadie no so ewo Sompa 3.1 oh and then this meeting program na me radio na isi wa me ball 91.3 ma ya me pia ba studio ha me say ma me hu ni said that am catch say master ma no ko newsroom ho oba was say oh ye wo na me say da bi be team radio le ni ono ba ya chi won wa frequency na me dey ato no so pie no ko frɛ ayi ablante ba ko say omra me hwɛ na ayi no yeah na me realize say na 1.3 makobo I was out here, I was sitting up here, read them. Yeah. I was out for sa ne wiasete mama yan ko mentente mabaya yes what was me abedai na only abedai yeso yenyuma bache kusi se ibehunu be me na wa hasi ahwe ma man de min tu for say dare na ma won ma be ma no if say be ma no say wa wara kura oti asefo be hwa de ati say wa wote ho na onhwe na de eni ni asem bia we ni manso bia sani ati bia no ye be koso na menim say wo china e ko no be me o be business na Indonesia. Okay. I was for mama yantoa nkomodie no so. 3.1. Obisuni baby wa wontia ye na so. Na ye ento ye. Ye bebo modi bi e fata se ye sa be kan be meyi. Na ni me nyina wie peye. Wa ashi. Hey, momra. Oh, hey. Yampone, momra mi enyaduma. Momra. Yeah. Ono abe pa ko di. Tanase. Tan fa akun. Okay. I was there for mama yan kan for abe. Oye na do ye wo ho. Na bema ya trade wo no abe Dr. Abe we are good papa obomodne papa di juman kasa ayarsem abibi dro yaresa enne na abaso nne na wo ye brebe na unyade wo bibidro anu onam party sa be heba clinic a yade no wo ha we need problem kra oh abe yade na momenka no kwasem ni Dr. B wo yade pa yade biara wo de beko ho na wasesa me yarsafo am yarsafo na adie be biu sa abusuafo ye nyina ye boy ensem ema Abe heba clinic Dr. Penyin Odam your friend Dr. Abe Nipa ye funu wo haw bia oba no be ma ihia mudie ho wo haw bia ni akwasi boni friend sexually transmitted infections no oh Nipa tire sisui emu yade bia onkase emu yade bia sasa meka na majade oh abusanfo hunmeni yade bia afi ekokokwa na besi sabi enyado a wutu esense wanimi ya ole kwa hayi anoso abuwa papa bema senoso so ankiki se de esi kiki a ya na so hadwe ne koto nyina
eti ebusafo ye the problems nyina kwadan abe herbal clinic Dr. Abe Dr. Esaguro kotonwa Esaguro ha ya de no ebetete no de ho tano so apatrapa new site tano so kwantempon ba bia so da minu bo ho no enkwanta eda ho no straight to apatrapa new site otra hotel chichi na ho no nurse junction ne de nifa no signboard ni si ho abosa paint ni yellow no won sabi nkum so nifa so ehwa ra wo ko ne bibia ya kama abusu abomod na the first number na ne Dr. B ne na crofo be kasa kama number ne 0243 34 5392 0243 34 5392 ana 0506 46 0208 0506 46 0208 okay abuzafo mama yankoi akokora mafia series no memenda we no mo amohwe no mo enjoy pa wa you see one ventures on Tarawa media na akabo mu no de akokora mafia series no ebrewo enye movie full movie sa dabi entintie bi so short bi na wo be serious theater wo be serious fi wo kunya so atofom enti se udidi a bomodra se wo be hwi ansan wo didi anye se aduane betra mo wa yo si wom akabeneza wom kwakumanu wom komfo colleague su wom oh ahomka wom me da nwure na otwere fa kwetuni na nko bia 30 minutes ne de o hwe akokora mafia series no ana wukuara so awia no mi ne fa kusi no mi nsa so o hwe akokora movie series no 21st clinic na ya wo hwe siatike wi ase nyina ene abe heba clinic sickle cells doctor no in who sickle cells doctor bia wi ase da yes abe okay jegum extra comfort limited also can be and I feel Medima for Herbal Center Dr. Tam Dasu Dr. BJ Feed the Great your friend Dr. Tam Dasu on what here there no the time at so sounds so a bit pepe na ya de ko intent yo I was for Sompa 3.1 and na mutie na fe mo hwe no say Semens Herbal Clinic a doctor for na abetrase Dr. J na afi Dr. Agan ominu aba na mama fasima kakra na yene won eni nkombo Dr. J memo akwaba so far Dr. Agan so memo akwaba nema mutesai yango pa de ho pa moya asabia ho tesai yamyadom obi abaka bibi aguma so nti papa no nko ane gusu ko so ene statistics bi ni mu say ukrumo fo na ba papa sa ufa so ko for na topic no zo ma ji atumpa nya sanketo so ko ye choba ukrumo so le kuruma fo ni didi ho pa e zo ma ti asese nkware ti apo nya sa ko bi ba bi didi ho ko de na kada na ene ye ukrumo hade ye didi ho na madam ase so be amaye so chese ampa na babua papa now my sabia no so apart from us come and people from far away places yes a bit from central region back and a bit in cry why so we see man watching in fact say she ko boda so home that on papa nya senke as far as upper west mu na waba easy hey Asem I was there for Semens Herbal Clinic I can wo mu nuro ntira nuro ho pa man be Mmrantehene men ko Semens ho no na me ya de ni aduro on say na onim say eye hunhum ya de bi efise baby a wakokọ no dọọso na say na ya de na no aduro wo Semens Herbal Clinic ya da mase emunu ne ye na you sabi work well a lot of you sabi work thank you we need adwuma na ni so
Dr. J of late yare best na eba mo so na for now say make I serve for the past 6 months no so for yare a top UTI and STI nem yade no nem yade na chese hon so bo homoden pa ho nti and in fact that was said e won se nipa ban no for na dodo na efera wona abo mo atom no mo atwom so nra ho fact na ni agi pa nti radio e ba so say ni TV ba so na wona ba homo pa referrals ko nipa no aton no so no ha na so ko na no kreni de my dance no so fa oba obo say menya de no abodi menya gonorrhea ba ko chlamydia ebi amekao me say prostate nipa bebre wo sugar but omo prostate nipa bebre so anya prostate omo sugar because ono what say Johnson wa let's say doctor in the sure be free no of course lab technicians na nya dia na ya fan say Johnson wa dia say oba no come say emo ya de be check hu ya de krama machines no go ni machines kitwa good it your test ne ba na no man ba kon say doc machi yes test ahodo enti your kwa ba no test bi ehun results so we do bian kan cheme da mon kwa maka was in fact say Mmrantehene mo about say gba mo ti ase say bibi tun bibi sanity enti oba ejumani no kwase mi ye ejumani ye panti say wo hwe na wo tie ne ayo kumase fi osokore mampon we Mmrantehene kumaka ebe kumaka ono we nya abontin eni kumase kumase fi enya asante mampon na so we kumase fi ankasa udu ho so Peru bank no so kama no opposite we say da fefe kama gavos when me ho eni semenze ba ne kra de the other nse go form because you see ya na obi a kire asokore mampon na hunje see ya na e kire kwan enti em for de bia ye adwuma de bia ho no me da kwesha de yeba holidays na yeba Monday to Monday nti de how bia no e mane how enkasa kwan no a person say di kwan wa den enwa nti bia ot na ho nto no na ot na oboka na obre fa ka na break kumase wo so kwa sokoro ma binya ka Dr. Mensa Tech Junction about traffic cloud to do about streets na de ma dance of first American no oba ye laps ahodo ankasa de confirm niema nti wadwo say we nanti sakra nti obama drosa for yare bi say yare no kwa hodu no no da bi o why ka for hodu liver no kidney dia agro nti ye hu ya de na fe de na makọ akiri nti ye be share pass say won say odunsom ye odunsa ne mu ye oya odunsa ne maye odunsa ne so bi gu wo ba no nsa be gu wuti wase be ma no nsa gu hwa no be ma no no nem yare na UTI ba ne confirmation ni ye hu say gono chlamydia syphilis genital herpes na fiamu odru kwa na UTI ojuso yade nso ho na bo ade be friend E. coli ono nye nem yade be nko 435 francs say ya singitwa say yade ndese E. coli I just a more attack if you are ana muhu obani distinguishing hu awa because abe aponchinam ne odwanam nyepe dabi sanity enti edu de chlamydia ne de syphilis nti so obani hu na fide de nso bo no mo a wan ma drubu ma ne kobat e mo ne jebro toxins agun pedenim ene ha no nti oba check testing no go no chlamydia bet de no hoya no ti say de mo do pepepe it means the toxins them want to go no it mean clear nti honi a che de say we didi say won no de say we jai na ma system near strong na fe twi memo no e clear be free ma nti ba sa be na ho ato kama nti junso no mu ya be jai sansan be jafe na eboa na wa I say oba bi ba say me chinchi sa for 10 years ni over they had say na we de no mesisi chlamydia amachi mesisi to hu han temama benya kwade egusu aye hu adwuma te se ahoden ba man kama abranti ba ko so spam singina hu kojo to is a money dim ho ache why ka fa tuwa bugu because me say udom penu nkasa no sisi enem yade no entintempa no aba ne hu adwuma chance obanum no dia so ano sentence na outfit no brana be fe fa kabra e ho de nyi abode kakra do ye ni aboam no nya lab test ahodo confirm no moduru Fanames ni biem 0240 61 60 60 61 0240 61 61 nti ofa sabekan sanse WhatsApp number na all sounds so second list enya sengitwa muze kisa keshakeshia cheche baby ya osa defui be na fa de se be du ho na kitwa so na no man ba ko se manu maduro safe watwe na gu no phone so about the abeche na me no me ya mam the same thing because it na bo amene ne yem na dwo na akuni
and is all satieto we mu dwa obo no unsunum ekrobe de bi oba behwe na modru eye ba na ope hepatitis B na ha adwen typhoid fever diabetes pressure ni mo djuma pa anemia mo jawe why ha why emre okọ ni ebo mo jam sanity obi de ni ebo mo jam ko to miensa aha ko fompa afi ma yawe ti oba ye mo ne nure ma mo jano etua bakanwa enti braso krema mpon udu superior bank no opposite pe hona Siemens Herbal Clinic yo de bia honum final message na fain 0240 61 60 61 0240 61 61 jena go for ne etonchia na ebiti yo nje for some passementia na laptop na enwampa so chinchi ya hono be wie mama mintumofo okwa anko kanchi asimbia uko kanchi asimbia be hawo mama matmas wase memfase da mamu ma me no free west buy no ya odi ni ata ba ho no the store ewo hello FM na chiro ba na me direct no ho na oba no si ha and wo frame me say ma be duru ho Mmrantehene na say nya sam ketwa na me say wo say me ya keka heba no de me mu ni sa o set is American hospital standard standard in fact o say mufli no nia ya cancer na American no pepe na musumo kai wa bra on fa report bi anchire mu na ni age this time ni age pa okay abusuafo wasa ho yade nyina wie no yade ba ko pede on ye wugina bra ne wode ho kwada so be ma panyini usini trase a o so no kro ja na no aburi tin ko sei be ma panyini match na da ho no na ye ho dai I say oh no I no go finish the match I no get strength me nia ho bama say why emra wo moapa ya de na aba na bama kura edu stage bia ye ho aduru masa ye ho aduru e say bama panyin no eduru bibia fine na ho de betimi akofam naturally agaya Asem ne yekan na Dr. Gawa ha menyina Asem kamasa aka simaka krabi na faso so over research here with you for no herefo over dance here embassy see dia no audio amana mo kra mo ntehwe ochina no ye betwa bi esuki e ba menkasa we say kasa ne ya ka ma ye say wo say man kofu hu adanse ne koso yo be go fa ye say duro no ye kasa ye ka dwuma e dia ye be bobo eni o because e do ono ma woman be your friend audio no me say eyi ne record ye o say atinkanti no koto e no kra obi o ye bibidro na kire no so nkoto aso benya atinka no for koto o say ni koto dwi ene ne nan ohani ne ntu no ontumi nkoto kra na campus wo twitwi ne nan ntuo tse eye ne ya ama ho no koto agan ne se o de kwa ma to se de benya atinka no fa o so koto ade a chiye no ne ho eye ne ya ne enya onti bibia otumi se koto etwitwi o se ha ya eho one me o so ho ya sori de man ko be munumi no ne se do o ton mai edi ofa se ka se ye ka agan asema ye wie ne na ebia na obi tie die womnie agan ne emma ne memedru bema waye mro professor na okay se chairman se waye mre upeja no upeja bema asemaba because oba no zu no person ye na untimi dia asebeba tu ye bema na obi bi na ye mra of akoto Siemens Vital Herbal Mixture of a ye Siemens Vital eno ani agan no ye ni Siemens ani ni agan ebio so wo prostate problem and also what diabetes of a brand new one and one with one my mo ana enye enemu yare enemu aduru so wo enemu yare a enye agan no ana be so oba clinic ni ebe eti bema osisi ye oya na oba osisi ye oya oba o mensisi maye and so obi akoko siu so e ha opa koto Siemens Vital afi oba oni atinka ofa oze mari be ko nso oba de no so ni atinka obi so ogu bi da onuma de ekora ka ho asem ti oba na ni atinka utie ya koto Siemens bema so a waye mre ene de bi ebeka because I don't know say bema ni krokrem da dey say ofa obi bag ma agan ketwa no capsules no nya hyenchen
or the quack ya it is what they have even for danger capsules also no for red was it must have made over America Castle New Year SBC so onim de and if you vote more to the cover be out mura it is only if you capsules ni show botum come on the baby a onim bia say upe bia ura heba show bia Ghana had ye ni baby enyankoye outside Kumasi ofre ya ye be chiro baby abenya bi nanso oba Kumasi had ya ura heba show bia be bi Accra so opedodo otu a ko kan shi draglin tinatet heba benya bi na na boache heba benya bi case work benya bi ho etu fra baby a obi ade frɛ ye be chiro the near shopper ura e be bo fa your number ni bi o 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 Madam I say for Semen Seba clinic and Motti Wonkano na mesre aya agane de atene ayo ye aga ayo agane hia ho ya me se oba de oba bia obesori a ne kunu be ma gina so yire nchen no na nani age anti ano de ye ma de ho so nipa nkasa ho wa se oyo ho aduru kama machine kula ne de ne sa yeseka e de profit am ko me ni ase enti so ye nipa na say special be ma ya yo ho aduru na wa mo adabrijo me da wase na wa mo adabrijo agai de hia I'm so okay mama ya ne watena say eni nkomo oba ye mo akwa ya jaba atesai Pacha radio adome ho ye. No. Pacha de say. Pacha FM me say abrefi. Abrefi koto. Pacha. Ufire. Pacha me from Kransa. Come on. Okay. Okoto. Yini nkomo e. Asem do nam. Pacha de nam de enya boko ma me sana me se me de bedamu na maboa me one kwanso a bacho me ne be ma bia wo akola no 17 years ni be ma ne hwe ne da mia na mabra hwe akola ne saa me ye maju se me fi no akola ba ko mia me hwe no mia na mabra hwe akola ne saa ma nsa oba na be ma akola ne yo ba Zakwa no masho akwa makwa do secondary school na dia baba be adwana baba to amu sense no menya problem me yare enti se ma akwa ne hwe no aye dia mame enti me baba da mo se ayimumra mu na be ma ne mra no me hwe ne bana me susu be ma no ofu krom France ho me pa chwan oni nyina firi France kru no me pa chwan ho no firi oje nyi sen no Epacho onisa me foforo na edeko ekoto ne papa mo nimu na wo twa yesem senye onu a entu ema ono ne papa ne kura bufu isi ade nkromo ono nko na ye be ma na me de manyi sen abere no correct we right thinking father papa no na ne bufu ne ba no kan say ya yesem na wo yintima ema ye mfi no nti na papa ne de ono ne de kan say ne fam do ono no betimi no obeya aboa na papa no so na hwa edin ma no nti na ono no na ofosu na wontimi ontimi nhweme enti fitimanyi nsemu an be ma na nkasa de ono na de na wonfimia na me de woye enti me ofa eti say satam so na me ko school enti me ofa ti say ase me pese me de edru me say eninsen no ti me ofa ebe twem de me bata no ho so ma me nko ba bia me ntra ne nchen ko sise me wo na be man so won hwa akola na ono abehwe me enti na akola se me ofa no husuru enti na me hye me ofa ho akosi se me de woye ti me de woye no mu akola no hye me tikitwa na me de akola hye me chi na me am yese me ko be man ho de enti a wo yesa e na me ko no ho esina wo na wa hye me nyinsi ya me ko school enti me I make sure me final exams na me nyim ukoto no me ba cho me ko tro no me hia no enkansa ho usia na bonte me pa cho ai baby ana otat na na me ko pe baby gina ya na me ko face no na me sina wa ade na wo yesa
wanya sem papa bia nka nkyere me so no de wono onye na adwen se obehwa akola bia nti me wo me banko etina de me wo fa ase na eho no na de me wo fa mo no ye ma me nti na ase mama ni asa akola ne hwe no na me ni problem nti no na me so no na me fi se bia me wo fa no ono a bepe kwan bi obefa so a ode ne befa mra kwan so nti no eho no me be ma ne me fi no enti me dimo na me san eba me ma me ho kumasi ha ti ba me ma me ho kumasi ha no no fa mo so di kan aka to mi say o be ma akra ni ni kakra be ma to school so enti me ba me ma me ho kumasi ha no me bo ma me ye adwuma na ye hwe me ba no na ye hwe ni sa ti hwe akra na du ba bia na me hwe senke wo ha be ma ne be ban so still na wo ma nti akra ni du be 7 years to 8 years na still be ma ne ma no fa so na ma hwa no fa so nkan hweda ti wo wa na eda ne bi papa no be ma no papa no yes wa pe me number na ofrem se mi nhia no ni road na mi hia no ti mi hia no no say ni ba no ayesem na wo ye na he said no ati first no fi say bia sika na woni a ode behwa akra ne na wo ye sa ti he said no anu say ni ba ne ye adwuma nti wo kasa wo hwe ne ba obetimi ahwe ne ba nti one na kasa na wo say obeji atumu sa akra no obeji atumu ahwe akra na just akoye DNA test o ka na mse da me ni problem say ne ya wo say be kwa akoye akra na me DNA no mem kra say me wo sika ka me ama pa sika se ya yenkoye ti da obekwa akoye a ka ne se ma ya boa ye nti da obe ready bia ne ye beko da se DNA yi be ba so se ma so me ti se be ma na me ti se wo nkran oya ayi woni abia me na mabia ne personal driver no tibeti sa abia ma ba enkransa na ma fa akola na me ko so me nkwe DNA test na won sha akola no me kwa to so nya se pepe bia enka nche me ma me san akora di koweju me di koweju no ma me lete e ma me di ko hia no enkransa wo otimi di lete no me ebedru date me kwa akotwen no omma ema musa ye ya akra edidru ashton court me nkoa iska wonya me de kwotwetwe sa amanso no hu se mi tese mi ntimi nya santi edu ba bia na se minister me de be sa na mi san yi mani e hwe so no abeba da ma sha be si akola me nya 17 years o ma ni mo bi o kan ho me pa cho enam say yi ntimi because akola me hu ne say asi nipa ba akra no oni madie ntia wo se mitimi force na me boa ma akra no medication kwa animu enti me mpese me kwa akwa mu bia ka ho na asen aye dendenden ama me para si na dia woni ne ba wo ho ana wo suru be makora de bi na me tise na me ne be makora ni ho mi ana na me bra se me ye adwuma na ma hwa akra ni da ma me no be ye adwuma o magazine ha oba be sia da dia me ntimi mpagya akra na me pagya akra ni sukuru hwenti me ye ya ma say akofa problem o spinal cord da ma koy operation e o spinal cord je say me to me ntimi nya adwuma din bia me de be hwa akra no okay me that's abagafo yanko production team no na yanhwe na almost worker officer ya na pese mpempe pese ti nia the other side so ka abiam ya work abiam no oye champion what they say hello good evening master what they say me paso me no kasa I was Sompa FM. Ode me no kasa was Sompa FM. Eba Sompa FM Kumase. Sister bi wo ofrin kwansa na abeka sembi ate wo se onu kutababa kuna akora le hwimu no sisi wanya spinal cord problem nti ado government o wo dey me say sister bi won kransa wose wonu ukuta akoda baako some 17 years ago na unhwa wani hwa akoda no kura ono na ahwa akoda no abesi sabre so le wo sitata me no kura no omode kadajo the way
musi kasa no eh sawa e dey nso na gu fridge mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu fridge mu dey acid won pa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na no ne kangen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsu a wonom no kangen akalan water na ba hunu no kura me kan pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kangen akalan water e boa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no su a ope kangen akalan water sa wo pan dodo atu a fatafo new road udura ba wo rutu nkwanta no so amane okwo ni kakra bi a wonsa ni fa so frɛ number no wate wo kwai 0241 449191 ana 0507 379474 mafuya meya ese hepatitis metwase misremu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a kumase o feyiase woni Josbro filling station de hwe no mu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ade mframa bi bo fi abonten be fia san mframa ne be say ade hu yo etikata to yesu nkeka bi nchene wo de senya simbia because ana asankro ya na abeda ho no anga se ni dinye akosi sechi na sechi akosi sechi abiam ne onu no ya abiam no personal driver. Okay omuno sadia wo kan ba ma sadia si sase no na wa wo hu se no o mama attention ya but actually wasa wo ma na Sompa 93.1 wasa wo ma e wo ba na chi Matisse yesi ayi woni ama obi wa taa na oye no Matisse se yesi jama wasen awu mienu kra we chiri taa okay that's it kada chome me sikani na sabe obi drive me no wodi sansemfo ya o meyi wadi because wo ma undie senti na make na sa no because wo ma me no fa ma fa no bi ko obi beka se mentua wo ka hwe ne katacha wo ti sabe mpredwasa asama de bi o ka che se obi di na semba ana obi yire de na semba so hwe ne ba sa nipa ko no obedele wo pa e wo kwa bi so 93.1 eti de ya kan e bi aye nua ba ye nim se de e koso yi na beda kwa na osikani abiam ka wadru no kwa bi so da me asa me ko o ka che street ni se me ba ho be me ye yi akwa ade wo ye wa koso wo Ghana na nya o se wo pese ko ka wasam ti obi pa na ya si ahini ya ma on da aje afidie so obi a osikani abiam ye nim se ono no se boto no odi ne woni ye nim onu ntimi nka se be pede won hwe ne ba
na the driver the chief driver and the driver ade we ko so katacha ma ye na seven previous ye ni bi de ye keye ma no ye muso mfaso we mienu na aba na ewu emema ni mu bi ha ye kura dodo ama wo be ma wo so be hwe wo ba no de obi be ye ne kura na eme ye wo so faso ti na de bia fa sa Father's Day ya yire nwa ya enye ye da emfa because wo ba ye unwa bi nye ebi ni wo ka osikani ka ya wo tua wo ka da ba na o no mo de ka na ekwedi o mo ka sa ya ayapete sika wo so ye be ma kokko ye ya fra wo minim ni pesu a wo ye da ba o ka so obi twe ne chance be su fie ho sikani na wo ka ne ka no wonte sa o hwenyansa wo se friend sai akwasi sechi hwenyansa obi ni na won kan kire no na wo sabe panimu frawo na namu afrawo wo se do comment o wo mu hwehwehwehwehwe wai o ka ko ejifa o drive ko ejifa eti no ma bi won ma ya me chance ma mu betre hanu mo a ya be bia nipa no mu wom o te yefa oni abiam ne nam abiam wotema ono susu wotema o nkransa eno na wo seven prejuasa sabiam nkransa ho no susu yenim se sebe asantefo sebe ponko aboda mani wa modam Mr. Abiam eye there sikani we there there won the company e wo krom fine what is ai konfo yesre obi a wotie program ni mo moden nipa na won ne nam no sebe prejuasa gogo enguase kan konkota sebe bi kan kuma obi beka se sebe kwa nipa na na moncho oso tia woka entimi nya possible da asem edu mebi won ma asem bi ni adansia ye twa bi de adansia so ta se eti se ye fraw na se wo jana se wo sebe prejuasa kat obi a won ne ka sebe o kat obi a e short tese ye ball ba idi aye ball kwa ni de wakate no da ba ka se wiase na no ebedu mebu na mienu ba be kaka na miensa who can say wiase na no na me kwa adrum na bia de na wiase si kwai ya na obi ye ne ho mensam mi muade a de wiase si kwai edanya wayi ana eti kromu a seven prejudice ya fanya politics ye be tools ni insuo kwa bi ma hwede akoso Ghana ya wote se wanya sikani drive no na sikani na drive sa na wote o ba traffic dey so nyame pata de obi ba hwa na ko keka de bi kwa sa woka na wo panimu ne wo kasa ade kasa mente de aka na ba kate no who are you we are one me da say the wood drive no kwasa no te the wood drive no sa no te obi nkancha no ayanim guasema no woni pa wo ko chaba bi na sesebe wo ya na madidi na chi hwede wa yo nko ba obaya sema wo kakatacha no den oba besi okuta na de wo ka se bi ama rewo wo se de bani ni made etu on pese oba ko na akwa ni suku edai akashe enu ti won we sao na mama bia ya mam na ema bi awu aka omyam wo ho what video so o ya nka ko ya se ka make kansam kwa cheche ko na do pedo da se asofo bremo kata choba ma ya rahosem se otu won mo dwene ho na be na bia na se ope odinsi hunu ne kwasasem ja kire wo Sompa na yi to se kedru be bi kwara be be kwara ko no waka be ma ne tiwo no waka kwasasem ana fam bank ho kwasia wo ko wo ye na ka wo timi hwe oba ne hwe mra na ko be ko fa de o so fa nana eni mi bi won ma ya na ya enu tina mesra se monfa agi patade nheme we se ni pese me ko no matiti mi wi no ma wura tadam da ko ma mi wura dampale asem bie ni ho e ko de ni pa beti bia ye kwatasem asem bie ni pa beti bia ye kwatasem na bia no ye ka ni papa e konfo panyini Sompa na yi 3.1 David abiam na kasa ni papa e ye konfo panyini konfo kase pa o so wo bi o ye fe no de no ho what I say eti kafi akowura mu de kada na kanya mo bosem o because sam ebusako no omu nsam go omu iskamawa omu isuro na wo ye adwuma na wo no sabi mpadu asa wo bati baabi anase wo banti baabi asabi entumagu na aka no ho no eti afema ho eti tamaman na wo sabi kumasi mana na senkrama di oni peguo no osu edo no otwo sede no omro ka ne wadwen yo se wa hanta no akaka bensem wo daka na condition wo isu iPhone eti nkwasasa na wudie hwe wonnim sikani bia wa trabo che 40 good years obani fe wo si ye wantimi anem sokura che no achara no che ya no akoba che ya wakadem kitchen na koto na yiri ko hwenanim wo to nkwasa na wudi wa brabo bese ya bra wonnim ho ano
wo de ma me hwoma 17 years wo be bre ada ho pro min ka sa o me se bitimasi agoka se so foto o kese min ka se o nasu wo susu ya no e bitimi de yare ni problem de abrawo se de ye ka no se de onipa go masa sa no onipa twan sa ne bitin da brewo eti wa brabo na wo ye no akwa na wo su no ene bata na wo su ne nespa ne code nyina no aka adwamu o ntimi so ade no katachie madam no otra se de tuti wo pana to asi go so a you will be die yo you be die yo what I say eti mema bia omo yesa niema ye no ya wo ye mpani tutu chick ense hunu chick bi ne de tie oba no ba ne so kofa be ma fra no odi nkotasem ye ko ho ne fa mba ko kwasia uti mi ko medana oni pan ha wa na obrofo no basa na yere mi ya you be die abusia for nensu mankwa hene makonta no yes akonta paye bafo ose asem no opeso obamu because comfort panyi dina bamu dia yes ene opeso obamu na yesre nya be ma wo hwe be ne papa no comfort panyi no abiam odefo no ne papa na mom abiam no ne driver anyway mama ene nensu mankwa hene kasa nana wala ruma mo adwe buru ewura eto sai I want to say me ho ye pa nana e de madam wase djuma mo de no so di papa Sompa me mi se eni gida bia mo bada soro piao ya no share omo so mami yo ojo so o bana ko amna fom yo na to kwa de dia fiti no pata de dia fiti ko fi abia mo mo de dia ma de gina ro no pia dredi suba we ni ho enti se wo so twi abia mka ne se de e bon dizia me se afem bonya bibia ma me chira ma mu aye abia be bo te bia menya na via ka cha na wia ku amena kasa mi se bi se bis as chere se me papa ko eje na wo abia eno wo na bright otane emiafo ni na yesuba enko na so ba bravo abia na wo de sasuba ko bata ho a ene na wodi ofra adwira edi abem aden wasum me dase enye intimisramo munya bibia mame na kira mwe bia mbaba mo na me na ebo di kwa me se afem abia man timi hwema obi ne driver anya sabe woni nsema ni sei that's it mti manzi be da mo ase munya bibia mame ka je urade se urano itio woso woni mi se enkwa be di die me mpa bibia mo ni fi oba kwa nkare nti wase bia di onja mame yo minim driver no ewura no wo kan matin di na minin papa nti mesre bomo adwobre ya o tsanya mpa ya dia baba on baba ne woni kosua hu no ansa mate that's it ya mesre bo gina that's it buru okay ese to kwadin de fitina patadin de fiti da nana se because ko on say na make us confirm no ono omunsem ye omunye trimodefo ana ne bana nkasa so ye ono to skapete eto ni ye adwuma na wada uruma bibi wo ho eti beman driver ni no ko se seche se kwam seche kwa sese no die na ye dana nasi moko akamatiti awurati akamatiti chabema the guy you be die the guy will be die yes free diamonds kwa say ayata ni
Okay, abrati abramo. Gara chop be man ba chop me da sina. Na de onana no ho aka. Na de nana no. Master Doris or Doris Beauty Salon me cha wo ye kira ha ya wo ne sister Ekia. Ayo, ababa wa no. Sister Ekia so e hye ne nchemu ho a. Na nsa no wadwuma bi no. Cosmetics so. Ye da wo me da wo nyina ase. Gara chop be ma. Ba fu akasa. Penyi dwale bia ne nsu asa. Wabesi mani mu nti we de me de eni die ne ebuo bi e se fata no de ma no. Ye da na ase na pia o. Ye da se wabem ne nim se wabem nsu de bibia bedadin ye da wase nana suma nkwa hene ye ono ewo hastenum no ye da se bafo na ketacho de me kakakra bi bafo akasa de but de me kakakra bi ene se ewiase wo we no yesi de wodi akire no osua de odi nkan nantie kada cho se bia so se bia kronto ene wonamui wo fie ne kwa ni mu chen bebre em se wo firi ho ame na me abrewati ame na me bansa na omo no aba aha omo abrewati ame fie kwa ni mu kakra na se de abrantie no one onimonyamfo bi te se abia menam no wose yanso se de esi ne wonam na me kan si asem so sabi wonfie no se de wanimonyam ne wonim die wosua hunu ene wonyansa akodro no yedi wachi sabi yesua enye se yetoto ye ho ase ewo kwan bia so eni kwan se yede ye ho kofole niema bia ensem fata na yabobo mimidin ede wudin abata ho se mante ehene na rua na se na bre wati a wane ne nam no e na akwai se esa ma se wudin enti no driver ni shenkani ya ye ka na asemi owura danso se friend say akwasi sechre yewura akwasi sechi mpacho medase bra sechi woni ni monyamfo ne nam sabi enimguase enfata kani ba enu ntine se de na nasuma nkwa kan ye no wo mabusua mu no omu mfra nwela emfa enwo enkem enti sawo so wo ba bebo abusua ni bi wo kwan bi so se wa ba be ye dwuma ye ni ede ama won no nkofo ni bi dia na de ka che wa ni se di huni nefa obuo ni dia ewo abusua ni mu no mane ntina woda me mfa twitwi fom emma ebi enka abusua ne ketache na nasuma nkwa akasenti no me fi se me ni asem tintin bi ameka we na meka che ne se ode ne ho akwadom eye ni monyamfo abusua de a wo ma ni monyam ni bi nso so embla wono ne side na ebi nso enka na abusua mpacho me dase yeso me dase pa bro watia da bia meka na fidie so se be ma ne ho yi mahi pa ne be ma wonhwe ne ba bema na magistrate bi obechim ne do ko se o mo akonhoma na wadwa o se akonhoma na ne board ne munyina mo so bia na ne so na bafom na mo pe se uja to ba ko fon sa magistrate na meka se wi abanchi a udwa o che nipa bia banchi o se banchi dua no wutwa se wo de ti amanwo kura na se antene ne kotofo mo ebebo wode odofu nu ya wani ha kura no twitwa ne huri to pitim babo ebe fifiri abo ada na yeso kuwia enti me kai se ma aja me mpanyefo a me ne mo ye adwuma yi ne ta ka che mo da say in fact se wo yire ana wo ba enante bebo mama ne se Mmrantehene me papa ne for example only for quite a minute time example. My papa ni wusu na onhwemia. In fact, me come net sa edana na o chekere okete. Na wu firi adwuma mu. Ejina no chese ya person e beka sa chekere kete de go. Ho da so de man. Eda bibie ni ho say wonhwo. Jese me komu ana chese wo hwe no. Emu me bia enu standard no ene bia metima agina waketua so. Na makase bia do betimi be catch and say womiem so name totally neglected one neglected wo mapa sadie if say me papa wan fa sa enime me papa wan fa sa de na enime me ma mi jana wade ya ememu nsia wanyi wo bia to twene da me papa na hwe yesa enti me so masua sadie no
sɛ me babie ni hɔ me baba a waware koraa ma ne banyi ni koraa no me da so hwɛ no me babie ni hɔ we kasa me man hwɛ ka wontu 10 steps koraa ne nyame wɔ kukuru wa hwɛ fam me baba akon akra was it dad you are the best dad in the world you are the best dad me babie ni hɔ no mo a man hwɛ no saade no me papa moja na wura me mu kamintumi ni di koraa sɛ yɛ gu aduane so nesi mani fufura na me di na me ba kom de no enti abrante ade a wayɛ no ayɛ me ya menim ne nipa bai menim fie wadi menim ne background na sɛ me no wɔ kasa pa no abange kɔ wo de saade di America ni a ɛyɛ ne yɛte bibia nanka uye nyansafo a ketie manu mu asem na ka che me se yewu ampacho bi a sabe nyaado a me ya adwuma ana ahoho bi wo menche kranti de waka na mate wochina me kora me fro na se wa amfe me bi okura na nka obi a wo hwe TV na wo tie radio na hu se wa ma me the due respect wa ma me ni dia e fata no abange call no just like that we ya hwan papa na carbon I deal with high profile personalities. Ministers booming, MPs booming, and another himfo. A booming, papa. Now we are wine. Yeah, we bang me call. Na, I know. And then Katacho, Mekwana Mania Jekakra. And I'm Mania Jibebre because all your programs say. Na open party ana suma nkwa program gazo bafo wada ona e wo tie be se wo te ho ye pon na bafo wada bafo piao na wabase ya bafo aso yakuma enti katacho mo akuma ntofo manyare wate asa bompa ya kula ma se enche sa ye beba be be number 1 na nsuma nkwa ahene wa ya de ba ku mienu miensa na bi na I will continue to bless him. Me koso we shira no pa che se otimi ya de bi kura na me kura agime sem se me kura me ne hwan na ni nwa ba bi wo ho ma me afiensia oh na wo ye oledi na wo che me panyi bebiri na ma se me yire no anja kontana se no kontana se no me yire no na ma me no anche kura no firi mu aso ne no wonta fo kura la cheme penny bear 42 years kra what ya see anka wo benya over 100 years na da bia o se akonta obari wu ya wa me yekunu akonta da bi ni kuna sika enti wa page manim se be mai sebe ogumani mu asekra de mama nsuma kwa ahina yi wa page manim yakopya bo shira no pia nana na omo samoa ye program nyina nkwada nyina etie wona wadi 10 years ma edi 12 years 14 16 ansu gumbumu na ba ma bi enyi oba bi asan gunu kwase a wasa akwa no so na ya na na ko obi kwa na dwe ya de kan wo mutie pa obi ko hoare obi de kwa na dwe ya na de wo ka che ne se ya no mo di ame no mo de mo ka za me nya wasa o me yeah me sa de nkwase afu bi no no amo ne oba yin san ya se yanyi me mintimi ya sa o ka me kra mintimi pie kra me papa kra nko mpe za se mo enya de bi twam de bi afidie ano na ya na o muta ka kire na sebe chakadum so isi aso so bema mo ba se ni papa wosika o papa sika so nya bema idea davida eti na ntima kwa ho betwa asem ni tia e se ye nyina ye butubutu ho ye twan na be free na ni babati na I hope say you mean positive results we are papa na dey so o so woni be ma no kora bia mo kasa e ya no we friend na abona mane te ye ho hwenye na me da wasese me waboa ma madwuma me ne so a emu aye ha ma
because ka be me wo hwehwe hene na ka wo ko hunu kura so bet me nim say abi am no tiem ka cha say ha ebe ya djuma nti abaya ma bonto ye mwai na na kumya so afọ hene ono susu ho ayo ono so bafo na tia me no kura ya na me do fifi o mo so na we ya mabo ba ku di amamo ba ku da me go ba ese be kwam de ayiko na tia me kankam tia me ba ku ho fe na akata cho fancy anse e benya se ajare na ayo me traso abaya asma de bre no me gidi se beso abapa ekekora nti na me ka tire mo se asalme hawa entina ho mo bi nke kan che na mo dia na mo kotena video so yam fe tuo mpamo wa wo se anwere kwa na ya tuo pamo na bo se anwere odi pedu esika rejo akeka bomo nka se san wo se re no kase mu ayi o sa eno ne hwere mu o ni nyina wo fa ko sa edi tuo pamo ko mu fura no be pia fi gwa wo be no wo set ne kura akam na o kwatre kwada be fo pamo no wo be hwere no ya krono no wanko ba wonti mi nguru da ya sabo abusuafo happy birthday to Akwasi Abdomako yebe ponya na yebe sar mrane yeda mase another happy birthday Akwasi Abdomako Akwasi Sompa na okay no Akwasi Sompa yo sa de wasuri ngwa Emily ayo idu hono mo abusuafo yebe ko course no so na ya fa frefo na ansana no na meka mo se still semense back in the ujane naso papa baby eto agan no na no zanko mo bi ba fia na mema wo fia ka so mo ho den ayo tijai ayo no mo nu mo ayo until next week no na yo bia na ho den o mo so mo ho den yo sa ye no abusia for semense back in the kwaso kormampon wona eskormampon wura bank ni di hwe ni mu sa wona maskormampon asompo kwantempon so na wotra academy ho tra police station no okwo animu an kwanta de ni fan ba bia na askompo hin status ye no fani faso na wo kotek no okwo animu wo pa akoso fani faso se de wo kotek ni edwa no a na wo ho no okwa na wo tra edwa no edwa no san efie to aso no a aye semense ba kan ko ni askompo rabank ni di hwe ni mo busuafo obi mfana de problem enko semense ba kan maintain kan so da omo ya de papa omo mfidi de firi nipa hu bebe ade wo omo wodu papa ya de kan ya de ma ya de dwan firi nipa da sanimu ya de biara woni pa da sani woni padua bebia ehu te sa wo kidney o mrebo wa hrawa se problem ba ho a yenye wa operation yen pa we yenye hwe na aduro be ko mu akoye djuma na clear bibia yade bia fe na anemia ehu che yade bia yesu moja awie be bo moja ye bo moja ri wia na moja no asa awie afi ni padua no anso ne afiri ohiri mu anwu fom na awie afi ni padua no obusuafo beto moja to owo bibido bi de kan wa moja ne de mawo na gina na omba kire onuane bi kura obedi a moja no ebeba naturally prostate yade yi a cover retention of urine be ma obede be nyane okotena water closet so a nyonso na amai wa ho fa be fa wo no omo wo ho du papa enemu yade bia osa typhoid na keka ho no malaria de ne ye ba chikisi ma wo abusu abomodna akọ na onfa lab mfidie no onye lab kama ultrasound mfidie no onfa enfio kama pa no be ma nutritional council no ene se obekire waduane ye ma wo se nipa da sani wuni maduane ye ma nipa dua enim nia enya ma nipa dua wuni wiase nyina mo borofo aduane wudi bu anu na kriwa enso na aduane no
scaling you slowly e ku kakra so na wonim atre wo sen asenti ni nyina chi no cement vital herbal medicine no ni agan no do na friend na pure abibiduro pa ya emfa hwem frem mu asa na agan no Asem aya memedru ya bema enum di didwuma ma na piao na ni nyina achi no oba so no bia ma na tenka no ekosoro pa oba woni atenka ote awade asekwa ontede omu bema na da enti abusia ko semense ba clinic honum ya wode shop so oton bibiduro nko awani mu ho semense no adea ukọ ho a ya shele nakem do bi apeso to bi eno achi ko pharmacy shop ene draso bia ba bi to bibiduro ni abrofo duro bia wo de o se me pagan na nye so ne enye easy number ne 0240 61 60 61 0240 61 60 Mmrantehene be so na charismatic Canaland mini Sompa FM. Ya boy, ya back Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Madio yarim rametie.